O te whiwhi e o wholofa ma whaatalo whaatule nei vanga o le whiawhi. Ina ua 5 minuta o te nei tu la e wha. E le tautua wha au le Blue TV e maise o le Poro Kalambe o le tauta ia e Balabruia. Whaivalo tātou te ro o le anga le lei. Ea, ma le alofa wha so so o tātou ma teisili le langi. I le reia so se furu mare tonu o le masina o ngā tonu o le deitou sanga po o le afa o le deitou sanga le masina lono. Lua velua se fulu ma le wha, ia, i le sāvalinga o le tātou matinu, o le anga le lei o le tātou mataisiri le langi, o le sāvalinga i le reitou sanga e ese le tele vapi. E le ile va o le alawe mana tua mea na whai le niuia o le kilisi masi, ia, me se vola amatanga o le reitou sanga. Ia, pita i le tātou tu vai, i le o ngā te tonu o le reitou sanga. Ma lo le folau sa moa, ma lo le whātua toa, ma lo le bale, fi tā i tunga, ia, i le nei fo yaso le aga le leo le tua wa matau na fasifo le aso matau ni usira dei mana tua fo ila matau o le mau jili tau malulu po le winter e nga nga fa le lima ia po isalo fo wa ngoto mo watu ia le tau tua le lala tovia e le peila o temi fo io le sama po le tau mafa fana e ta le fitu afa le fitu fa solo le valu afa le valu fa ko aka mo watu ave le la ina ua lata le tau le iwa i le fiafi. Ia, ai, o a fesu ia inga o le soifuanga, o a fo i fesu ia inga o le tau. Ia, ma tūlanga o Poro Kalambe le tua e ala i le mata o le la, o le masina ma le fitu. E le su ia lava le alofa, malonanga le leilo soifua. E wha fo wina fo i le ea e mana vaina i le aso ma le aso. Ia, fia le tau au na asiata. Ia, e tau tua oe. E le rei fo i vanga o le fiafi le tātou Poro Kalambe masani ai o le tauta iai. Ma le baruia whaiva o le tātou maturu. Tauta iai ma le malo, tauta iai ma le anga le lei o le tua. O te rofo i atonu e leo ako kolo fia ringi aso. E iei ni vaenga sa e whana nau iai pe tai wa le taulau o le wha moe moe aua e te popole. Aua e te popole, aua e te atua tu vale, aua e te wha noa noa. E le umai le whaiaso le tua. O poe masangi ai kako, e to e oso fo i le la. Iyo e, tomorrow is another day. Iyo e le nga, tae au fo i le isi aso. E le mawhai au nga le sau tae au, e to e sau fo i tae au, malesi tae au, a fai fo i sau tae au, e le ia, e le o kani lava, se mana onga, pe le o tupu lava fo i se vaenga o lo o whaana dau i ai, au o le popole. O le te le maleano ano ai. Ia o aso e whaia e le tua. Ma lo le folau Samoa. Whio i o le tala le lei, ia o tau lava fo i o sui va ia o le tua le fonga ele ele. O la o tau fatu ai nga tausi. E le whai ngō fie. O le launga ina o le upu, o le tau alanga ina o le manu malo, o le tau alanga ina o le salamo. Na o e to toa loto i le tua e mawhai o no la tau whaia ngā luenga lea. Me lea, whaaftai le te talo. Whaaftai ana popongi, whaaftai le launga ina, o le upu o le tua, i so o se whata whai taulanga. Po whea le e kālesia o lo e tautua ma e utu vai ai. Po le ale tō vine, le ale ingoa, e le taritonunga. E le o ingoa o e kālesia, e oe. E le o le mamapo e kālesia. Ia, e le o ko anga fo inga o le loku ia saka i kasi. E ia ola, ioe, ma liutino le upu ale atua. Ia ilo soifua ma lo ufo iola vai wa o tātou ni tia ngata tau mawhai. Me lea, whaaftai ai, whaaftoa le dei Poro Kalambe. I au na te tofia le atua mo tau whale tua. Ia, me se fo i o whawhia ngainga fo i e pe o fio ngai pātele. By the way, a o iai i. A o iai la vai i le amataina o le tātou whaatalo. Whaona o leo o wawhia i tū langa i whawhia ngainga. E a vea i fo i lale nei lau lau. O te whaamalo, ma o whaafetai ai le filifilia. Alo ia, o le avionga i le tamā pātele, o te iloi le to e tau wha i loa ina rei tamali, tu loa. Ma tau ia i ni usile nei ma au kilani e tasile nei o tamā pātele po le fionga ia Father Mosese. O se whaafea ngainga po o se whetu pupula o le tala le leie iei o na winga malie, maanga malie, e moli ai le whe aua le atua i so o lava se taimi.
A o se whaamanuianga ia dea ulava ia o se tangata whaasalalau. E tōwhi ane ma filifilia e le atua. Ua maua se lao ma ke whaakalangoa. O toi su ea lava toi maua le antare nei. Lua tausanga taluai. 2 years ago. Sa maua i se ava noa o te whaatala noa inai. E le fionga ia whara Mosese po tama patele ea Mosese. Vito Leo Tui. Ia a o ave ai o se whawhia nga fo i po le fionga tama patele. Ia ini tausanga o tuana ia tu. A o ia tau mawhaia se polo ke ti te le lava foi. E fesoso ani ai tangata mātutua o le atunu uele ngata o le ekalesia katoliku. Ai mo so se matua sa mo lava a whaia ia se tūlanga foi lele o le mapui whanga lele. I tūmua. O le whaatua whala inga foi la lea fionga tama patele. Ina waitau. Ina i whaatua ina se mapui pulotu le no fuanga sa ile au ngā le ekalesia katoliko le longo i pulotu. Ma waile o le avanoa e whaatala noa i male fionga ia tama patele whara Mosese. Peita. Ia, ore nā ua lau vivilu le lalolangi e meisi o so se Samoa i whaatua tuanga katoliko Roma. O le ua filifilia nei o ia vea. Maaki epikopo. Samoa pia. Katoliko Samoa pia. Ia e sui tūlanga e le fionga ia mata e linga. Alpati lui vauliko. Ia o le fo isa tu i le foe ni tausanga e dele wa tuana yatu. Ioi. Ia ua a kua e kausanga. I think ko apelila le tausanga le nei. Sa atoa ile tausanga talua na tuore malo le fionga le aki epikopo ia lui mata e linga alpati. Kausanga mamasinga o whaatali tali le whaato whala inga mai Roma. Ioi. Le fionga tama le tupu sa. Ioi, po le tama pa ia fo i o le whaatutuanga katoliko. Ia, le ala utasi le tau ma le whaafitinga o a leanga le tō whapa ia te itai a misi fo i o sui o kātenga li ma la fo. Ia, ua tangaloa tusi ai, tulo. Ia, ir kama sa vai fo i kulo wala fionga le ake ipkupo. E maka ukia. Sa ili ngā maloa ale motu tele. Le ti ofa mai o le motu e whai mea mawhai. Se whai maka wingu ngula uipu vai. Ia o kau kare mene maruru. Ai, whaafitai ai leanga le leo le tua. Congratulations ila ufionga Father Mosese ia po the newly appointed Archbishop ale pulenga ia po le kalesia katoliko atua i Samoa pia. Ia ele daso. E muri la a whai mele announcement a alo ia. A waleva lava. Anga ngafi makala kuanga ngafi. Ia. Le ia se me lilo o le vangalau mangu ia solo mai ele ngata o tusto singa. E media. Ia o tangata taito atasi lewa fo ia manisi fo whaatu tuanga mare kalesia. Mela lea o tato iei whaatalofa. Mori whaamaloma whaafteitele. Ia i lea fo i tamali i tulo. Fionga e tamapatele. Mo le whaangai na olona soifua tautua. Ia. Mo fo i se lao le anga i ruma. Ia walanga i le fo i lunga o programi. Ia atono lea mo se lao so ta e toa i le fionga. I le aki e kupo fo. A Samoa pia. Ia whamalo ia te auto mala vai lunga o programi le vanga o fiafi. A whape o le whatoa amana vanga luenga. Ia o mo fo i lo lao e. Whaatalitali e le programi. Ma le toa nei vanga o fiafi. Malo fai o le faiva. Ia, whaafitai fo i ngā ruenga ma le tautuina o le tātou watunuu. Malo lava le onesai. Malo le whaatua toa. Ia, o le tātou porkalame le fiafi. E whio lolo ana i tātou whaatalitala noanga. Ioi, ai mai se fo i o tātou mata upu o le a tātou whaasoa maa whea ele porkalame le vanga o le fiafi. Ai o te fia whaatalofa alo ia ia di oele te mafuta mai le taimi lava le nei. Po o fea le tafora ke lope le te mafuta mai ai. Malo fai o le faiva. Malo a fo i le o le sai ma le pale. O tautongi o se seu wala katila o wha apulou le tua lima. Whaafitai ma wha malo fai o le faiva. Whaafitai le tautua ainga. Whaafitai lo si ainga. Whaafitai le tautua tunuu. Whaafitai le tautua malo. Ai maise ole tautua e kalesia. Ia, e tau le ta uaro suafa o ngore toa te leo tātou. Na i wofo i mapaanga masani lava ia la tau te sheina le proklame whaafitei tele. Wha maloa tu e tātou company lango sua. SMI,
o matautia le fo ia unanga ia ukilani ma le tua ma fai ona e okaina ia faataunga mo mauta malau ai Samoa e kokongi ia fo ia ukilangi i o online e mawhai e te alu te tongi le cash e mawhai F-Boss o le e mawhai malava si teimi fo ona tau sila lea ia i tūlanga o tātou whaalau i loa mai le SMI ia ua lava le whaatau wina o loa mo mauta malau mana tuolo whaakau le vaenga le apa fo i le pano i ka vali tasi au onanga so o ko inga apa ese a ua mawhai fo ona lātou whaatau wina a bai e pano i ta vali me tūlanga whapena tasi market ia e pasi lo le town center o le matua enva ailes whaatau o loa au le yesu e sau mere fio ango sili i le moteli sala fai o lona suafa o le tani io e pida silva ia o le kamalo ki lila nga ngai pule mai ina tātou tasi market town center ia o nga e kofo kong eva TV la marwa mai lu po au le o la o la si au le yo nga po ia bo kana mi o tau tai ai talo fa joai na le town center mangele le taimi a opisi ai le au fai fa kau vai fa le fa o le tanel fa o loa e fa me i fo yengi singi o loa nga lava ke makamaka ia ole mo jonga le tātou au unanga tūlanga o mea fale ia avona ingalo le motonga i Samoa fionga ia sila vaa ma le tautua ma le au unanga ia mo mota whaatoto neina wha au leinga o ngofoa o moenga o pulela o me ma la pena laulau ai seki mea fale la ia seisi fale o loa wana o le motonga ia ma le tātou Pacific 40 ma le talofa voucher ia awa ingalo a wafa taunga mo lo ai ngai o loa i so o lava se la ma fale o loa i la tala vai lo fio anga e te tau le alu ia pia po o sale lolonga Digicel Pacifica top up tele tātou fa pitoa o lo fa nga solo i lea vai aso ma lea vai aso ai mai se fo i o tātou special days fo i e pe i o Mother's Day, Father's Day matulanga o ma lava pena whaafta yatu ia e le ngata lea o le Pacific isi money transfer so o se la lava i au gila di nei o tara o tahu mangele so o se vaenga e iai le tātou tautua le nā mo le lafo ina o se leni Samoa ai tātou te le atu malolonga na ona fia whaate atu lava ona i tātou wasa soifua maso whanau nei ia ona tātou atu role le malolonga ona o le uato ai tau nuu la urua i malo ia nunga le porokalame i le deivanga o le fiafi ole famurianga le atonga le fitu sumole o tu sanga ole tina ia vaini ua falava au semi malafio anga o si ufanga i fale la tai famuria le tua le atonga le fitu sumole o tina ia o lo faanga me famurianga my children grandchildren great grandchildren ia ma ainga mala vaile ngata o si ufanga i fale la tai Samoa atoa ni usila au sitalia America so stuff for ke lope ai fa siri lo faanga mai ia faalava au Yohane Masali malifanau i au kilani ini usila nei ia marisi lava o lo fa manuia o to wasa soifua i le so a wale mawase avanoa ia pian ta faiatu e taule popole fua au mai lunga ia mafaya no fa talo fa fa manuia lo wasa soifua i le so afa pe ke musu e ka mai onga o e ko inga po wa lo matua ma ye isi o le fia laiki ai va ai ngai poro faila ai va ai ngai poro faila ele kai me ke kause e ki e fa pe wo pe or pula ma yo le si ia ya la faina ai o tato waya o le olanga teu me ho pese vo ile le ma ronga ma manga tato tam pese ma ka kia teu jeu valele e nari tautu ia tatou welele ia le fai ma keu ua le valele ia talo fatua ila ia ila tou ua aulia a sosoifua tolo ile so o le isi tatou familianga mo le aulia to le Sautama o kere lo ali po le Saukama le weekend nei o America ia Father's Day ava peo fa fonga bai momoli atu familianga o le Sautama i le warota le Syracuse Samoan ward ina Utah family tele tu lava le prokalame le nei ia le aulia atu po le anga atu le Sautama i sio to warota le ngate lea o le usole fionga ia Moripola Fred Moripola ia matama sio to warota au le lei alo faanga le na mai isi au tautonga le fionga ia na fanua Moripola
ia mo o to uma lava Father's Day. E mai si o nisi lava fo i o ta maa o lungo o nei proklame mai le atunu au le lei o Amerika. Happy Father's Day. Ia tina fai le lei se me alofa mo ta maa. E le nga or ko waso nga ko fia la ia le io. Fai se me alofa le lei mo ta maa ile ngatu le tau sa o ta maa. So se stete lava o Amerika. A e mafuka mai o eskama. Ia famuni atu le sato mai se foi le uso ia mata ilinga pasi ia malela to fo ia wa rota ma ekalesia ia male angongoa ia kama makukua kama feololo kama kalavou kama fuafua ia ma isi kama nga wa ima kama nga be mo musu kama ta do malolonga a foi mai fa felo ila malo mo o le fionga le tai fono o le fast supporters group I aukila dinei le to fa vai vai ma lo yup ma le tua se fia fa ska ku kala ma se fi silingia pe fia se fa moe na mo le fufuanga vo le dina le sa ta wa va meina le fa ungo le vai ya son tene e fi so ni ai ia I le talo sanga mai foi ia a sui foi o lo fia le tu la fono e tawala mai le tuninga o la tu loia se fi so ni le la sa ye fa moe le weekend tene ia ma wala vandoa ma le fionga le tite fono pe mai a tatu fa sala longa fa business nei. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre. By locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. I've done my bells for any test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it! Game's on! Family, make bowel screening happen. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala to tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa I o Tara o Tahu Huma Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori a New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. In 2019, our Pacific family in Samoa faced a devastating measles epidemic. It was a stark reminder of the importance of immunization. Our Pacific community is strong, but measles can strike anyone.
Immunization is our shield against this deadly disease. Let's learn from Samoa's experience. Let's protect our families, our children, and our elders. Let's show Aotearoa the strength of our Pacific community. Immunize today, protect tomorrow. Let's stand together and protect our future. Taimio le wati le o lua se furu lima minuti o je nei le tu la e fa ai le tautua ma le amatari fo le tatou pukalame o le tautaya ai le neivanga o le fiafi te fifi fa ilo atu le o mona ma so te inga ia ma le filo il fo ile le fiafi ma le fionga di te fono o le fa supporters po le vaenga langolongo sua a le fatu tu ile tu sa mo utasi I au kila ni nei ia le tofa ia po to fo I malai o le toto ia e tua ia ile launga I le urumoenga a tu fa utautanga ia vai mana malo ia sa fo me fai nga pe na tu fai tu ta no urumoenga tu mo ftelai ia tu longa fo ia fio le maru ma le mamem la fale to ese va tu to sa de li ma mo fo I manu o sala ia fatalo fali le lanu pula mai o lau fa solo le rivanga o le fiafi ia lau fo ngana te fono e tangia mai e foringa mai o lo solo ngale le me o ma le fiafi ia wa galo fo I lau ko fa siaka ka ko por kalame ka ia ngi fiafi ia nga ka fo I leo le sila mai mo mai o sio ka ko kungu masalo wala vale fa ka lo fa mo mai lungo le kio e faia pa wan me o ka ko kungu sa mo I lau sila mai mo mai ma lau fa fonga ia ka nga fa pea o ngi ka nga ka la ko fa fonga ia wale se ai mo ka ko kungu fa ka lo fa fo I ka ko ainga me se lango umo le fa sapura le nga ko o kilangi ngei New Zealand sa mo ia maso se vaenga le langi mo mai ngei fa sa longa ma lo fa tai vi le tu o mo wale nei a va no foi ia walanga o le sa ele 11 mai a tu fa mo sa fia ngai malo fionga ma tu committee ia ile tau ile talina o se fanonga po se mana onga mai sa mo ia e tu sai le tu tau fa I loina wa le fofonga foi I nai mata upu fa le fa msinonga ai mana tu foi ono le taimi o le foi e no fo ai o lolo ia fofonga foi fa le ai ngolo o tu no ai lau talinga ai se mai se update mai le fa mo na fianga ia le committee ia ma le weekend na tu na ia tu me se for sang fa manu o le mamalo le tunu e malo fa ka siaka ai le ke le yo il vaenga le ia mo mo fa ka ia ku ila ko fa siaka ia fa pe foi le fionga le lo ia mal por kalame mal ka ku wa onga foi o fo I va es le lupenga fo I va es o lua maliu ku avaku o lua makai sa mo o lo si le filme lo fa il fa mo ia fa ka ia ku le po ka dia le val au mai ke lua afio aku ia me sale fio aku le uso foi po va ku le sunga lilo ia e langa au le ia si o ka uso ia o ka ka foi e lava ka ikalonga ka mai ka ke le lo langi si mai ku aku ia lava ka ikala nge pu va soro aku wa pongisa aku o mau lunga foi le fiafi le lua mali waku male sunga lilo ia le fiafi mal fa mo ia le ngaka foi le o ki fa kai foi si o mako foi kalesia I wa so se mea foi ia mon mawa le mfanga le wa foi le kalesia lango I maso mako ngu foi va ai po fel mele ku walu ia al mesim ka o le po ia fa kai sa mo le lango pe o ngai ne o fa kai ku le va ai malai le fa mo pe o ngai ia lango fa sa mo ai a umanga fa se mea ia kauanga o ko o mai lungo Blue TV ngei ia fa ia ku se fa kai ku sai foi male fa mo pe o ngai
Le nga ma le lainga le nga silsila sia kai le po ma fa mo mo ke le o ka upaki ak ke le fo ye nga wak fa ka usapa ko mai ko oi fa fo ngo le o filme ya o me le la ko fa sia ka ya o fa mo pe nga ya nga silsila ya o fa mo pe nga ya sif sa mo le po ya o va ka sif sa mo si fa ma li sa ka ia nga silsila ia fiku wafe mo kupu nga mo wai fiku wafe coach lau kupu nga mo ai sif sa mo ia o lau foi le sfarkele ia ma le fa mo nga maka mea ia fa maka halim fa ma os fa mo ia wase so soangi pili ia mo mianga ia nga uso ia nga mai lunga la ku manga ia len ku fa kasi le kupu nga mo wai luos fur ko wafe ia mo ku mo power ke leo fale a ke lo a fa pe as kupe wai ia ma e fa pe nga alfa mo ponga ia nga fe lo ai foi male ngisi foi o kamari longo ka ku ku le fionga ia li a kaua ia marco fa ia ku pai mal la ku foi lau vala uri le fia ia mo lunga alfa mo o le la wa ia foi le fa mo pe nga ia o ngole KC o le ngai New Zealand ngo foi o mo foi nga feu ka nga i mal va ngolo fa ma po ia se leño me alofa o loko moe le alofa kula i mo la ko lo afil fam singo ia le o mo fe ko nga ia le a la ngor ke si ngo fongi New Zealand ia o ngo ko New Zealand fo ia le la fa mo lo ko ngi pilia a ko fa ia rio la ngo le ngo mo ia rio e pe ka dia kula la ko fa va mai ma lo faftai te le na tupe pe afua ia ile taimi na nati na tali ai le mana onga mai Samoa. Ia ele na male laina mo fu fa malo mo fa tele le fionga ai putea John Roach male la to male no fanga le oach e ke lo si le fiel to tele le oach. Ia e pawana mo to fa tumuri anga mafainga ko extend ngi si me le moka. Ia de lo analu malunga malalo. Ia ai ona paula va o le capacity o mafai ona fa tumuri am kwa ku moale afia mi se vole to tele. Ia mai te le se le ni ma lo foi ia le fatu ai me se vole mo mana tuna tu portale le malo lo tu malo o le se tu langa la le wa ia yo le la wa mo le wa kava le pili ale fionga le KC nei o le se tu langa ia ai o ye foi se fatata au se va nga mo sa mo ma me se tu langa fa penalo so ngate telefono yo menga le kalngo ye komiki ma mo fenga fidier komiki o fe la inga le sa fai foi mo sa mo le sa le sa umale le fa mo le nga fa ile out ia nga fa ile fa ma la mar kupe ma fe lo il mo ko sa mo ia nga sa fi fo ko miki ma la ko ka ave inga ia so ani ma le lau ia wa fa mo lo mangai o le lau ka longo ma ai ko miki ku sa ma lo fa fsi ma lo fa tai ua o le se nga mai sa mo el committee au tu ina ua a fa ma pu e atu le to nga ma se le ni wa maua ma se tu langa le to so soninga o le se nga sa mo ma le la to fo isi sangi mai ia le ku le sia ka wa moli mai fa ka kele le nga ka vo o le ko fa ya rio ia fa pe fo komiki pe nga yai o nga kilo mai fo le ka upaki mai la ku ma le lango inga fo fa mo ia o vil mai ma vala mai ma moli mai fa kai o me la nga sa ka fo fo se le ngi se so ka ia pe avaku sa morse lengi fo ilele pe ku inga ila ngale loia lo ingi sila e wo umale le yon kalangoa male la wo kongia ia pilia sunga ali pe se me fa ngofia nga ngi avaku sa moko e fa di liu ko amba ingi kele nga ma lo fa tai o ani fo nga wa langa o le lo ma ia malanga mansan ni pe yona ma fa na tuina fo yo tau sanga po fa ka usanga ngi o le taluna fa vai ma fa tu le mai banti lo fionga le te fono wa ye ni nai fatu nga wa le fai malanga mai ta yo le parti nei mo lu nai ya vango le fa fsida sia ka ya pe le nga sa pa ma pu el felo ingelenga fe il mok sa mo ile sa o amaka ngo ka penga le au lango ngai au kilangi ma ya mangi usila wa mo fenga so ka le no kala skeke ma o le o sa ngi mo fa mo pe nga yai o le yo o kai mi e ave ko lau mo fa ka lau ia kele yo le ka fa vidia ia o umanga filier ko mikile kai fongo ilale ko fa yakpa kinga yakpa ia mangisi fo ia kula ko le ko miki ia wala ngai le fengo fie le ngaluenga pe nga yai ale o ka o la so ko se fulu la le
Le sa muli le masinga ngai. Yo la ko fongo I lole vang fa fai a oile. Ya ulang lang umangi o kilangi I mo ko Samoa. Ia ma kala ngoa I lo ia ma maka I lo nga fa kaula ulau ma me wa le fu kai. O le fu kai me pe o ngai ai. A le wa maka fu nga pe o ngai ai. Wa fu nga le mo ki ngoa. E fu ngis finga ngalo nga va pe mai e. O le a fa kauka I lua lau ale. Ari ku malo. Ari ku malo wala nga a fa pe malanga mai nga ki sila fia. O le fionga I le pale mia o kai o le vang fa fai. O la uli o kai fongo o le vang fa fai. Ia fai kaula ia vang fa fai le ku kako. Ia lo coach fu lima ia. A kai lua lau. Ia o fix fulu ia. Ia lo winga la. Nga isi kama lau ia wa se lau le kau fa ka o le fa. Ale vavela. Ia lo winga. Au nge ko pe o le mele nga kupu I. Iyo. O le ko nga sol mai ma vili mai ia o uma. E manga o mia la le ia uma la sale la coach fulu le fong. E mau kingo ai. Malo faftai mana ia fuafuanga ia me se foi o se mo ngol to tele le ulango ina to feilo ai mataita I o le vanga fa upfai ia ma fai malanga o le fafsiri muli ono batulolo le vanoa I tabulunga I se vanga te fia sau no ia o mai le maftanga ma le ulango fatu to ile to sa mutasi ine ia tatou ni sila po okilandi o savali iluma o alu ikua o ngofo Amai se update a wan fa fonga walanga o lai fa fonga melela lo langi ato a me siole lau fo te teifo. O le mafukanga le ke mingi o lo maupopo. Wa kalunga maka mainga wa umban fainga le paroka. Ia saka kala le mafukanga. A sa ka fiu mai ngisi fo le mafukanga ma faia la ko mafukanga e fa maupopo ai wa ko nga ka mila ia. A faia malanga mai le vanga fa fainga silangai. Ia kaunga mai so la ko wa inga e e kalia la ko ma feiloi ma fai me awala anga ilu mo vang fa fai ar kai minge wa sa amaka mai asa le ingi sa ar kai fongo a o le failo kusi o ke okupe sa le ingi sui sa pa fala foi le sa ngai la le sa le ngai o malanga fil sui o manga fil su ke kai fongo o manga fil su ke okupe o manga fil su failo kusi fil o mar komikira kai fongo ai ku pai ia wale al mafkanga ia wa ki dinga ma popo ele yo mo sa mo la file yo file il faut mo sa file mo ko sa mo yo fa fili la sa korkadi wa ki dia mo ko li mo popo ma fka ya malo fa tai lo fio le te fono le tai mi ya la foto se vai nga fai o to bulungai le ta fa tel no nga le vanga fi mar nga fa lo ya fa kai sa mo fa kai fo ila ko fa sia kama pulenga fo el Blue TV wale mo ia le nga ma le la inga ya o le mako karsanga mai kau fai loa le fa mo o ngai va nga fa fai foi e lango ai le fainga malo kula nge ia ele se TV wa o mai karsanga ai ele fingo fa nga ai malo fkala ngolo lo ka so ngai fa mo ia ka ko ainga ia o fa kala foi le o le saul ko kongo o le saul ko kup ia o saul le lau o kwai mai sa ka o saul la so fu langa o lenga o mo fa mo le so valeile ia le foko au saula umul vai aso fai aks fafkai ia o kou lau langolango en ka kou mafkanga ngai o kilangi kupu makamali a ingo kupu ma ingo ngofo ma ingo papa ia ingo fo ingo faifa ia kai ngange le usonga ia ku mumu pule o falekua makaus sa awao se io an malo siringu o kou lo langolango ingo pea ngai vai ingo fai fafkai le ia sa mako kala le se mako me mafai mako lo kai ia le ngai vai kai ele se mako me fai a fa mo ko fa mal fa ko kanga yo ngai mo wai malo me le ya ku di pe lu mo ka ko fa mo ku di pe lu mo ka ko fa mo ya le lo ko wa fi mai la ko se fu lo mas ya sa mo le mas singa ngai yo le a ka ko fongo lo ya mai lo por kala me a ko ka ko fa mo vang fa fa le la ku malang mai fa ngor ko sanga ni si ngai la fo se wa so se fa mo moya ya le sas poko arka ukai pisi ar sa la fo so ko sirsila se nganga foi ma se anga foi wale ka kamali ya le lau mal mafkanga ngi sidange ya malu avi fale sko fingal fa fka se ka mo le avango ele umilanga le kur ka mo langa le ole fa la velave ngi le ku ya mo pela u afkai lainga wa ka ko inga ka ko upu ka ko koko ia ai kanga foi le ngi se kofi mo kiuke ia fa pe foi le fionga ya ngai lo
O nga ngai fa mo mal por kalame. Ia. Ko ngi le ko ka ko ke mo fa ko fa. Ia. Mo wal mo pe o li me o mo la ka ko. Yai. Ia, whaaftai lau whatalenga vai malo leo rumoenga. Ia, e tu sai fo, i polo whionga re tei fono. E tu sai o se updates po se tala o to. Ia, te lele se le nina maua ilea, au fo i mafola i ele pa i o lea tunu. Ia, walua o ngā tu sai fo o se mana o ngā. Ia, ave ai, ma ole tō wha a wale palipalenga fo i o le tei ina. O le au lango, le vanga wha upwhai o lo tei le malo. Ia, o lo polo mamau atu ia tunu i whafu. Ia, ma wale soi fua lau le lei e wafo i ia whaiva ma tiu te whamulia le tua doi teimi fo le lefia fi amanatu. O le ata wha ma vai mo le teimi, la ma watu le malo longa, a foi mai. Whawhila ili sia o malo. Ia, i lungo le tātou purkalame. O le ua join mai Samoa. I le neila wafia fi malangang whalolo. Le au le toe tai aina uru whao pe o te sasa ina le whala e pe o le whaiva o poula. O te le toe au whanga ina fo i le niu loa pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. Au wau sa moa mai lava i le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Po le tolo na fau sele ai le la. Seia pa ia le pito whanua o le vai na sasari. A wā ua mai a o na papae o na tupua ma o na papa whasau, tu lo ia sa moa. Ai whatalofa ma whawhelo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō ma au mea mai, ai meise a inga uma i sa moa ma atu nuu i whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta i satu paitea nei. Pa ia lava lea i le su sa moe le oi, ia tavu i mga su. Pa pea fo i tapa au. Malu tapa au le whano, pa pea le ala taua. Aua tasi nei le fina ngalo le mtanga luenga me tutisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu fau. Aua tapua inga masau dinga uma i lo tatou tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whale lei. E le ngata i lea. O a fianga i le tau. Pe a whai e mamawhati munga. E lo fia ai le lau whanua nei le ele i le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e auto vaa mai i to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga i le nei kāne sia. Se i whātino se tau sala online mo le nei wha moe moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia fo i ala tele vavave whāteko no losi i nei o le pō. E sa ili ai ma whaatino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango whaatasi o lana whanau. Mo so se wha moe moe o le au ma le tala le o tātou tua. Ai mātou te whaatai fo lau ma whaalolo ma au. Ne i o ia lo whalita ma lo tau apisa. Whainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tū pito vao ma mātou tā lia lupe o mau i sau whina ngalo fuote eifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo i le ala. La so wa au ma fola, ma so ma au e ala i se selengi. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai teli. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo wa nailo le na te talia. Tātou talo sia ia. Ia tātou osi taulanga whatasi. E ala i loo tau a awha wai. Whatasi masa mātou ngā luenga whatau wa. A wāle wha moe moe mo le whi au matala leia le atua. Ia soi fua me ia maria. 「
Toi fa fele ya tu toi tali mai o le proklame o le tauta ya e malo longa masadi le va ngola fiafi ina ua toi se fulu ma le ono minuti o jale o le tu la lima e mai ar fa tal no ngam le fionga te fono le fast pora si au gilo di dei o te fiafi fa lo atu se o korosi kasi ko ai samo ya il fionga ia il fa sinna le fionga le tole fo tia ia po le fionga fo ia vui ma sina mua o lo makua pisi mai lava le taibile lei ato le dei vai aso. Ile whaamana tui no le se lau tau sanga. O le lau mua i pele i loto manganga so se sa mua peke a onga peke le ia onga ia avele. E fia avele mahale to tele o no le a ave o tala. Ia bise fo le tau tua le lau mua. Ia fia o folofo mfatalo fa fafelo ia tu. Tama tuai o le lau malili. Ia po o tama tuai o le po tau nofo. O se lau tau sanga o le tau tua le lau mua. Fa fila ilo fionga voi lungo le proclame mai Samoa ile nei vanga le fiafi malore sei fua e fa pe foi ono o folofo fa filo e tu le auto faile vai malai asiata o le fonga o le proclame o le tauta yae atalo fa fo ile pulenga mala u fainga luenga e pe mau lungo le tatu tunu o lo va pe na lalam papa au so se vai ngol ke lope lo va pe na mau mai le tatu so tinga ile nei tau fiafi ia ile laumua i sinale vele nei pe ona sisila mai ia o tu atu le olo ta oto mai ai ia le main stage pe ona moli ai ia le malelenga mai le fionga ile amalu tatu malo ia ile ulwa yaso na tala ina ile nei fa moi o folo fa tu ile ngang fa lo mai lu tatu tu sa motal fala ia da tau foi fa talo foi le le yo le tua fa te tele o mo le nei lao so tai fa nana te tuai na ia se o tonga lau fionga vui po o le tama tuai o le colisio avele se foi ona o mai le nei vai aso fianga ai mai se mai lava le ruai te tala ina pe ona e sau no ai le malenga le fionga le malo tai o le malo ia manisi fo yo fa ngai ngo tama fanda o mai le celebration so se lau tau sanga le nei aso ai mai se le nei vai aso asia tamal fa fonga mai lo tantu tunu fa pe ko lo tu mai moanga o se tulanga fo ile ai mese si o matou na manatu ole fa pe se tulanga ai wa o se ulu ai taimi le nei o fa ilunga ina se lau tu sanga o se a onga le malo i tonu lo tantu tunu e pe ta ila ia e pe lo fo na matou fa ia tu sa tu no mo le tu le nei fa moi uilea ia o le na ua masalo o tu mawani tala ia o le fa moi o le nei a onga ia o se fianga fa ia e le loto ma le nganga ma le fatu e ona mo fai o matu le talo fai wale o le matu tala no ai e talo fai i tama o e na lato usuia ia ma le ngasu o le tai ao le lusful ma fa filia mai malifa le sa te ia ele sunga ia solofa anapu solofa ia ai mai se o le luas formal tolo tama ia mai se foi to tele mai se o le fionga ia ile sa ave mo ru ai fong ftalai o le mauta o samo ia e pe ona mato foi tu male to tele o ilato ni se foi sa ave pale bi o tatu sulu se vai ngala vala ai sili ai ona pe o se nganga fa no le pe ma fa tu ia italo fai wala tu le sila ia ile fa mo pe ona ia uilea se lau pasene me uma pe ia on fa nga solo nei vai aso a to ile nga fa lo vai ane fa fonga mai lutat ma lo fa tai lo fionga vui o le mai tau watu e ai manisi o antu no sa o lo mfai ona to e afi fio atu ai sa onga uma ma o tawina ile lo muo a vele e mafai na tau tala mai o le ase mafu anga na mawaya vano nei uso atu moto el Pacific ai peila o le sui mai o le tupu ina ile atu moto le atu kuki po Cook Island ia manisi la foi ila tau au malanga tu sa o tawina e mafai na tau faso mai le mafu anga na o ngai ni tanga tele lo mui a vele na ona po malo fa te atu asia te ile te sanga fif sela turus fuluna sui ai lole a ongai a vele u a veima a onga fa to anga man tu fo te mile le fa vai na se University del Pacifica ai fa pe fo ile tai fun ta wala fua ole na mana tuai ia ole a vea a vele ia matonu ngali mua o onga i tulanga tau fa to anga
Ia le lana au mai ai loa skorsipi mai inei tunu. Ia ai tonga o ni we tu valu a fa foi ma toke lau. Ia le foi sa matou maua I fa mtalanga sai ai mai I la tou mai le atu kiripati. Ele ngate le ona o tatou so mai America Samoa sa pe ona skorsipi mai tono le onga ona sa ave ile afi se lau tou se fulu. Ma ulua ia onga ea o tauina I le tūlanga whaatoanga. Alba fuanga le asia te le ngang whaaloa. Whaaf teila u whioga vui. O mai le taimina e tu ua ai le lau mua. E tausanga I tele ua tuana. Ia tu malau toe sa vali le nei taimi le whae longa ino le se lau tausanga. O ani suinga te tele a o le a fo ini langona o le toe fo ia tu. Esa tama tuai te tonu o le lau mua ma le ele sa tautua I tūlanga wa o onga. Malo te asia tele ia swinga a tonu I le tūlanga lava ia I le li o e pe o nautou sila mai ai. I le li o le a onga ele I suia. E o ai fale ia o lo mai mo atu elu tātua tunu o fale o ainga lava ia wha sa I le ainga le pito tua I tai o le ainga le sa uiai o Stevenson o le o Kuki o Viliamu o Paka ia papena fo I fale ai ia fo nta ue matu pese o le fale ai sili leo na umi tonu o le tunu I ona tala fa sol pito o vaenga ua suia le tūlanga o le vaenga o le oto iai a fai o isi le ito e taunu umai tonu o loto a vele o le kava tele sa tu I tonu I e mai se fo I ona o le tūlanga e pei ona ua iai o le oto iai se no fo tu mau o vaenga ia lela ua iai le whanaunanga o le fionga I le teitei fono o le presidente o le teitei fono o whalatonga uma a vele o le laulangi lea o teitei fono ai le presidente o le maatanga a tama mateine o Sini Australia ia ai peona o ta ua o swinga na ua iai nei e iai nisi o vainga ua matu le toe vaia o le to iai se malai te nisi ia vapea fo ia nisi o Malta wala I titi ia moli o le matu tonga moli ia o tele vaenga wale o iai fo I le fale sa mo tele la poto ia sa fausiina lo matu vai taimi ia ai o le tūlanga lava ia tono le ai o lo o tū mau pea ia lona atoanga I pe ona iai pe ona o tū silsila mai iai ia ilona no whanga ia o le fifianga le o le toe o mai ia e toe nofo toe moe ai tonu ia pe ona masani ai Malo whaaftai lau whionga vui. O le taimi le nei mafuafuanga o le te losi lia bale whaase fulu, if not 50 years ago. Le whatu ai toi vaina inisi o ila tau sao tau wa o ngā ma o tau wina. O le ase langona ina wai toi vai tama tuai o te roto taimi ele I taitai o na yeini tama I tai tulo fo ile nei taimi ai o tele nisi o le tau vasenga po o le tau taimi o soifua pea pe o tau toe feilo ai nei taimi a le a fo ise vai a lesi I lesi ua suia le soifuanga ua matutua. E mwhau rei sau noa le vanga lea. Asia tama le whaafonga mea lo tāntu tunu. E feilo ai ai loi mata. Talo fai. Feilo ai ai loi mata. O na o to tele sale I eise manatu. O lo soifua pea. Awa ua loa le o toi vai ai. Nisi au matou ua leilo e lesi. Talo fai. Ona ua lewa tele tausanga. Lewa tausanga o matou le toi fe vai ai. Ia ai o le ua toi maua le avano. Matou toi feilo ai ai. Ia peana vai at. Feilo ai ai. Fusi le sistema. Talo fai. O loi mata o le fia. Ia ona ua toe whātasi ai tonu le no fuanga. Masalo ele o poseli loi tala anga o le nei aonga. Sa aonga e silwhaingta. Ia ai. Fe tala no ai ma. Fe la langa nisi o vaenga I tala no anga ai. Le aso mua. Sa vaenga lava le sili ona. Langon naile. Fia. Whanonoe na ofisili atu po sila fia po. Feo iei a pai mala fai matui ma sewe. Ia atau mai. Ia ua fai langi la lato fo launga. Ia ai pea no vai atu. Ele fai upu na wha matala ia le nganga.
ia ile nga fa lo sia alo fa tai lo fio vui ia o ani vaenga ua mafai ona ausia i le taimi le atoanga se lau tu sanga ua mafai ona failungaina ma te tala lo ia na maua tu fo inisio tanto o tonga mai media ese Samoa le sonafi o le foi sa te tala lo ia ai se mo te tele la fo i o le tamaita i o sina le avele ia awa fo ia fuafuanga nga i luma o le luma na i o le lo mua lo fionga malo va te seta o nisi o vaenga wa fatula mai tono la onga le nei a seta futa amatu mau ai matwe su ina ua malele le fionga ile ama malu le malo Samoa. I was interviewed this morning mai ta uai ia le tuangane o lona tina ua matu tuesa ili sa o le o le ulu ai PhD la vale a avele le na le tua o le tuangane o le tua o le a fo i o le fionga ile ama malu o le malo e tu sai o lana saunoanga o seisi vaenga ona o le to tele o tamatuai sa o tawina lo latu soifua o foina lo latu soifua o alfe au man ngalwe ngale tua ele ngate ile ya o ele o poselilo o le ulu ai polo fesa i tono o le University of Samoa o le tamatuai avel muli mai lai leisi tau sanga ya te ia le sunga ya so fo o lo matou fa ngai na lava o matou ingoa sa pe ona matou wa o ngai ia ai pe fola ona o fai atu a o se va inga silio na taua ia pe ona o taua ia o le mautale e la ona silsila mai ai ia lo tupa ia malo to mamal o le mautale o se kwa mau ka kelea tele ia o el fa mo o le fa pe ona fa ngai tau ai me se o le matou hola le o le multi purpose hola ile situ ia o le baenga lava le o lo fa pe ona fa ngai ti ai ele itai tai na uma le matou nga luenga pe an sau no le fio ngal te fono le prestenia sini ia o le fa mo lava ia o le a fa wa ai ia le nga luenga ia atamatuai matene tuai ia ina ia toi fa leina o lo ia fo il fa mo pe on sa no menino le fionga le tei fono ia o le ia il fa mo matu toi talo sangaina ia le ofisa wa onga ina ia fa pe on toi fa tu mawina ia le no fo mau tono avele ai mana ia pe a mata ia la to fa i wasu ai se toi tau fai me toi la langa le fa leina ia o no fanga nei le nganga fa lo asia malo va tai ia o le sibulbuli o le taimi na tu foi o e to tuangia le vanga le fiafi e lau fionga vui ia o le ale isi vaenga o afeta o ngai fa moenga ia mafiafianga o le selau tausanga ia ai me se foi ia o fuanga ro mamau lau fionga malo va tai o le pona nei o la fa peona fa tino inai ia se ko se titele lava tama avele matene avele na o tawino la tu soifua pe o vania ba leisi ba sipso la to umalama la fatino ina la le i tuana i mato ia fa pena fo inisio fa fianga la fa la le i taulanga il poana nei ai o fa moe o le aso ataeao i le fia la fa ia lo le pol tele lava ia ina ia fa pe fo ona manatua ina ile nei fa moe astronai ia ona nga ile o ta faonga maftanga umala vayanga i le metale pata ai ole sa ole afai el sauni ngalo kile lava ile no fanga le nei o te tu tuai ya mafape fo yona fai uina ai ya mata ape iloa ia le fo fanga pe ona ai ia le fa moe ole se lautu sanga o abel malo fa tai ia lau fioka vui la fotu la vanore nei e tawalunga mai ai e mamoli ai o lo fanga ia ile la lolangi atoa mai ele o le tamaita i o sina le avele po le lo mua e pele le loto mo le nganga o avele a fa fonga usi Samoa ia ile nei foi vanga o le fia fita te tau mavai ai lungo le tafso te inga maranga fa lolo o le tu la nganga fa tai a siata tu sai o mato wa noa nei fa ilo inisio vaenga ao na menino ia ilo ta tu tunu ia tu sai o le talaina alo ia se yo mai le taimele nei o le se lauto sanga talo na favaina ia le nei kolisi wa faingoina o avele ia pe o le tamaita i o sinale avele o le aeta o tele itu wala tama e awa na bomori lo nganga faftai
ia le komiti le ngata o presidente te tasi o maftanga le ngata o Samonei e fa pe foi maftanga ese ia mai vaenga ese o le rolang o lo no pia ia alo ia tama fanau ale nei ia on ai o le fa fitai sili ona ia tau vai o le fionga le te fono o le komiti fa foi ia ai fa mulinga se fa mtalanga e moli ele fa malo mo le fa fitai i le fionga ile le minister honorable Olofiti va ai ia ona o se tama fanau ale nei ia onga i le tuina mai o lona tau au i ai mai se o lona ao fa mafo alta penanga fufanga umor se lauta usanga le gata ilea muli tuele nga fa fitai so se tama fanau o Samoa na la tu langolongoina tau mo fainga a sosi te tasi o avele i le vaenga o Australia fa pe fo ia New Zealand a mai se o America fa pe fo ia America Samoa ya mai se o ni se o tunu pe o to lau ni we o Rarotonga Tuvalu ya ma fa pe fo ila mala tukirpati ya ona ua mauaile avanoa e malanga mai ai after fo ona o le fionga i le ao le malo o Cook Island ya Sir Henry ia e pe ona ai sa ave mua ma premier o le malo o Cook Island le wa ave nei ma faao ia o le malo wa ave ma sui o le tamatai o le tupu o le fionga le tupu o Peritania ia i stonu o le kuki le na fai malanga nei ma tu va e se tu malata tu no malana au malanga to tele o ila to sa o tawina lo lato soifua o ina i tonu o kolisi pe fo ni we ma ila to ya moli tuile nga fa taima fa malo ila to fa siata mai se foi o le tauta yae le nga tailea i o pulenga mala au fai nga luenga ale Blue TV ona sau to manatua ia lo mato tau mo fai atu ne fa lau teleina ia le mato fe au tau moli ia i tama mateine tuai o le kolisi i avele ina i o la to manatua le to fa luina se lau to sak mali ya o le nganga le mo le tuai fa tai fo i ainga wo mpaanga e ono ro tu langolang sua i le fa mo mai tu tonu o le ai ia male no ule nei o le kolisi o Ameli o lo to o masan pe fa tele no male to file vai malai i le tau te ai vui sing flava masina mua fa to fa so ifuina tu mai lo tatu tu no fa so ifuia malo fa te tele lo fionga vui lo fionga tole fo lo fionga fo tia ya mai tu te tele maswa fa lo e tau veina wa fo i malu pa i o fio ango ainga me se fo i kalesia male tu malo le pale malo le tutua fa tai fo i le dei va ngole fiafi mo moli atu lo fa ango le tu te yae i le tele male tele ta yo le tu ai mai se fo tama tu ai mala se o le lo mua o lo a o to wina le dei taimi fa manuia le tua ia i to taimi o fuafuanga o le selau tausanga mai a siata ma le tatou proclaim le tautai ia e nei ni usile dei alofa tele atu fa soifoina God bless soifoia ma alofa tai ia o le na ua mai ale se tatou fa tatanonga mana ia o so sao mai asia ka kuwa mio mai le lo mua o so sa o mai ia ile fia feeling live sa o mai ia tatou ina uta i ele o le tamaita i o sina le aveli ia po le lo mua e pele le loto ma le nganga pe ana tafai atu iyo le anga uso uma o ngai tutonu o le tatou turu ia nga kaimi ia a iyo ka mo e mai le au avele o so se ta'alonga la kapi a feleki ya o wa uma ta'alonga tutonu o le turu ya o se a onga wailonga la na tutua mai se lau kausanga lei ma sesi o toe soifua mai le taimile nei. Na iai le unua i whaavaina. Ai sa lato wa sa saina mai. Le o tatou o ai whaleseu. Sapi ma o mali. Toe whamanuia tua di se lau tūsanga. O le lau mua tama mateine o le lau malili. Tama mateine o le puatau nofo. Ia po tama fo i mateine o le maunga o vaya. Ioi. Ia ma le a o ngai mita. O le manga ngai fo io fakunga ali ma vivi inga ngi ia o. E se le manga ia. Ia ta te li rope o afia pe ako ase se lau kausanga o sia mako fo ia o nga wa fiangi o ka kausanga ai po o ka koe ola fo.
Awalanga ele lope ako se lo ko sanga ala e woka le savadi ala usava vadi e isi mo ua elo kapena lai u foi de ai de uala ongi mele ai u enga o le fa makua o le se so ole matou fa tala noanga ia mana ia ulawi a foi ole malo masani lava ole fiafio le se tofi ia o le tatou lo ia masani ele ngata au le lei ata mai ia iona to mai mona ngava le sunga ia sauni seleni ia o le ava lua ma le sifo ia upono fesa ia po le sunga le lei ataua io Nelson Peterson ia e matou te faso le te le mata upu le ngata le tula fono ta upu lo tele o faso la va meo no tupu ai wa ma fuanga fa kura ukala lea langa a fuer sa wanga le fionga ia vui na tau loto vai le fionga ia vui na ua ofisiri gia nga so sesia mana dua la ia tatia ia la tatou nei tulo tat si de fila ko lo makua ia onga si fole tele fa molo le fionga ia vui le mafuanga wo batua ia tanei e to tele a e fa wo yel tau ia e peita le ngo le tele o taimi e mo mi ai le tau tua fo ia le tamari i lungole lima ino le nei por kalame la fo tau sanga sa tau mo fai ele tatu sisinga fua io ko ru va vea mo feala o le tulanga la u fa metalanga o le alinga o fa tia le tamali ia wa masani o le fionga fo ia vui e po le matua i feo ne tau sanga ele fai longa ngaka io ele fai longa ngaka kupulanga mavui pele kupulanga mavui la ikiki po le alava a fai a talo sanga tua ai se me mo mia o le ale tu langa tau o le vanol malo le e ve foi le nei por kala me mo le toila o fa tele ia ma dedications for le tatu tu te ia ile a fionga ma siona fale tua ia ai me sio le to tele lava o fa fe ngai so le ki o wa ia ku le ki o si fai fe a wa di so lo mo kwa tafa wa mi o fai fe so le nga ka va ia ku wele ai o kap mo le lo ma diti mata utiete ia fa tele lava ia ile a onga fo i sa fo ina le tele o ta i o le tunu i ka i longa fo mai maka i ka i o le Pasifika wa vea mata i ta i o nisi o atunu wa le manga ia al melanga le fa ko la kala io ka ke ka kalo ia ko ese se lau ko sanga o la ka onga ia ala ka ke sa vali ma lo si mai pionga sa vali vui ai le anga le ako se lau ko sanga io ala ko so mai le wheelchair ia ko so foi le wheelchair ele iso nga fa inga kele ele ia se a fa inga kele yo nga mia pa u le metaudia o le mau o le ola ma le malosi ai le yo tu malo longa no fa felo ile lo to ai tau no malo tono le tato wa office day na ona auto e fa mana tu le tau sala online na se o mato wa pitonu uta ale meto tisi le so taiao la so taiao ia tama fana malava ale meto tisi ia masatu paitea o le ainga io e pe ke loku me ko kisi pe ke le loku me ko kisi ia e lo ale isala e lo moni o taiao le fa moe o le meto tisi pitonu uta sunga le fa fianga tonu ia mele pai o le kalesia anga le leane o le isi au nanga le o mafai o na fisosoani ma tu fo e alu la fo sau se le ni wa masania e te alu lava lafo o le receiver o le metotisi pitonu uta io e kalesia metotisi pitonu uta pe fa penga ke alu e fa nga ai account le tu ina tu lungo le tato wa le mana fa manino va nga le ai le alu mano longa na ia lava tato numera o swafa ma le account number na e avatu lungo le tato fa ala wiloa ale tato to sala online ai e ia la male au nanga le Pacific 40 male talo fa voucher mana tua la tasile au nanga le batua faingo fi lava e kere ka walu waila e la fo se kupe e se fale tupe po le Western Union o alava na o lo kiliki lava e le link le atu ina tuilunga e le link le atu ina tuilunga e te kiliki ai ia ona fa toa ai o lena longo ina mai le fionga le pepe mar pulenga le Pacific 40 e access o mai tatou le so taia e fa toa open na nei ia ona tu langa le fo ai o te pole mo lau fa fonga ba mai mo le so taia a fa pea ele mafai nga e kala au se farkupe na o lo kiliki lava
Ia, nai lunga o le satu paitea advertisement le Pacific 40. Ngā lo kiriki e lava. Fili lo leo o le seleni, ia mai lava le 5 tā la, se lau tā la, se lau 5. Se ia o lava. O selengi o mala. Ia e alu sa o umar wha moe te tango lava foi o e reference. O aina avatu ai, a o ai foi e tau walai. Ia, le na inisi na wha maninonga. Ia, e lunga fo yo nai lunga le tātou comment section se le teimire nei. Nai tau te sile mai iai pia whapeo e whao ngai na mai mo mai lunga se telefoni po lunga se laptop. Ia, o lo iai le tātou link le na satu paitea Pacific 40. No winga e alu sa o lava mo le wha moe ole e kalisia me tisi piton uta. O leisi a tātou wha silanga. O le aso luas furu ma le lua which o le aso toa na i ona tua atu. Ese le aso ko o ngai kalaku kai au. A ole aso to na iona tu atu. Ole tāua i o le whapitoa le nei. Ole a whai ai se whili maketi whapitoa. Mō pisi nisi malava tangata Samoa. Ua resi talaina i lano le aukilani Samoa Business Expose. Po o se whaalinga o oloa. Ia mati na e o tau mawhainga. A so o se whai pisi nisi ua mahe ona restala. Awana ingalo Samoa a fifio atu ile aso to na ilea ile moto Samoa ile ka paka a koa ma tu tonu le moto Samoa. Ole a whai ai se whaalinga whaapitoa. Ole peia al furi ma keki fu ile ke alo i otara. Lono winga. A o ile aso to na i ole vai aso le aso lusu ma le lua. A e tala a watu i mangili. Awe ke vave alu i ole furi ma keki masangi. Ai su mai i ole a whaatau waini o loa. Tau mawhamata o a o mafua o whaeleleanga. O papakiu, o mea tau lima, so o se tu ai ngā oloa. Ioi, whale ai ngā ese, o le a maua i fo i matūlanga o au nanga fo i e whaare soi fua maloloina, o au nanga lautele, a sa ili sau se whainga o se, a whapewhia whaisau, la fo le ngole vaenga, laisene security, mō ngā luenga, e mawhai ona e whatumui nā i le form, ma whio lai le teimi lea, a whapea o lo tau sauni sau laisenge ave ka avale ua fia se furu kausanga, o e mati lungo le awarakele au ngō ma se laisenge ave ka avale, e maua le ava noa e fisosoani e whaifu ai uma, e le eise tutongi. A whapea fo o tau sa ili sau laisenge ave foki lifi, o a uma tūlanga a fio atu, o le a maua au nanga i e le aso whapitoa. A whapea whatoa e malanga mai Samoa le kota. Mo o mia le fisosoninga ia te oi tūlanga tau maota o fale e mapusanga i ai, o mea e mo o mia, o se fisosoninga i se taavale, o se fisosoninga, o a uma fisosoninga mo o e le whatoa malanga mai le kota. A fio mai itala au mai. I lea fo i aso, o le a maua le au nanga, mana tua mai fo. O au nanga nei. O tātou pisinisi Samoa ua resi talaina. E le maua e ke le maua i ka mafu i e lea e ngofo au soanga ia mea e le eise laisenge e le eise le ai. O i e na o pisinisi ua pasia ma resi talaina ia o le a mawhai. Ona iai le tātou aso whapitoa, it's an open day. A fio mai ma mailo ainga mai tala au mai. Ia, e iei fo ila le tūlanga e whaile restara le tātou lo mua fo ia le lupe fo i vau ese. Tātou wa o ngana Samoa, ia, o le anga nuu, matūlanga uma whapena, fio mai ai pe a whape te nau fo. Ia, e te fia o tauina a wā fo ili tāpenanga, tūlanga o CEO, me malawa whapena, ia, malau tautua o e lawa i lo ainga, e leo se mea ke whaia ke aru fua e ke wha lave mai wha leanga mea solo ai. Ai, mo le tautua ina lawa o lo ainga, e whaia i fo ili tātou restala, i lea lawa aso. I le tātou open day lea, mō so o se pisinisi lava ua mai au na resi talaina. Ea, o le whaapitoa le nā, le tele o nanga, a so e fo isau ngaruenga, o lo iai kampangi e mawhai o na haia ina oe, mō so o se ngaruenga e whetau i le lei, ma le to mai, ma lou foi, mana o ngā o lo o ta o toai. Awalana i misi, maka i lau kālenga, a mata i le vitu i le tae au, se ia ba ia, se teimi o le fiafi. Usua tuai. O le tele whaafiafianga, o le a whaifo e tātou whaafiafianga i le aso, e pepese i fo inisi alo matama whanau o le tātou utinu, e maka ukia le kako open day lea, mō pisi nisi uma. Ia, o le nā, tātou malolonga, a fo i mai, whaafeiloa i tātou malor, sunga le liloia e sauni, a mai se fo i le fionga, po le sunga le a taua, neo se ni lungo le tātou proklame i le reivanga o le fiafi.
le au le toe taiaina ulu whao, pe o te sāsaina le whala e pe o le whaiva o poula. O te le toe au whanga ina fo i le ni uloa, pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. Au wau sā moa, mai lava i le mata whanua, se ia pā ia siu whanua. Po le tolo na fau sele ai le la. Se ia pā ia le pito whanua o le vai na sali. A wā ua maea o na papae o na tupua, ma o na papa whaasau, tu lo via sā moa. Ai whatalofa ma whawhelo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō mau mea mai, ai meise a inga uma i Samoa mātu nuu i whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta i satu paitea nei. Pa ia lava lea i le su Samoa le oi, ia tavu i mga su. Whapea fo i tapa au. Malu tapa au le whano, whapea le ala taua. Aua tasi nei le fina ngalo le mitanga ruenga me tutisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu fau. A wata pua inga masau dinga uma i lo tātou tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whale lei. E le ngata i lea. O a fianga i le tau. Pe a whai e ma mawhati munga. E lo fia ai le lauwhanua nei le ele i le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e auto vaa mai i to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga i le nei kānesia. Se i whātino se tau sala online mo le nei wha moe moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia foi ala tele vavave, whaateko no losi i nei o po. E sa ili ai ma whaatino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango whaatasi o lana whanau. Mo so se wha moe moe o le au ma le tala le o tātou tua. Ai mātou te whaatai fo lau ma whaalolo ma au. Ne i o ia lo whalita ma lo tau apisa. Whainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tū pito vao ma mātou tālia lupe o mau i sofi na ngalo fuati eifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo i le ala. Lea so wa au ma fola, ma so ma au e ala i se seleni. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai teli. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo nailo le na te talia. Tātou talo sia ia, i tātou osi taulanga whātasi, e ala i loo tau a awhawai. Whātasi masa mātou ngā luenga whātau wa. A wāle wha moe moe, mo le whi au matala leia le atua. Ia soi fua mai maria.
and the Pacific. I've done my bells for you, any test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go. Solly, hurry up. Stop mucking around. Just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. O le au le toe tai aina uru whao, pe o te sasa ina le whala e pe o le whaiva o poula. O te le toe au whanga ina fo i le niu loa, pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. Au wāu sa moa, mai lava i le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Po le tolo na fau sele ai le la. Se ia pā ia le pito whanua o le vai na sali. A wā ua mai a o na papae o na tupua ma o na papa whasau, tu lo via sa moa. Ai whatalofa ma whawhelo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Taimara wati le wa luas furu lima minute wa te nei le tu la e lima ia il fa fo ba wa tanto wa tu no ia ai mese fo ia le tu fa longo mai le mantu tala le sa fa ia la ya lu tanto e a wutu te pole ale me sa awale na ba le tu la ngol mantu fa so le tapina ia e tatu te le alo le tanto le la o le true story sa wala na o fa ia tu o le amantu fa so e se fina ngalo le fionga ia el sunga ya li atawa ai mai se fina ngalo le sunga ile li ile vaenga le ai wa sa wa ngai le ko inga fa mai wa io wa utango fa por kiki le fa ngole ma wa utango au mai fo ngale pe yor keisi a samuel la tatoru sa ai lo wa tatu fa so na ile dei vanga le fe tu fi fa lo atu ma to fe lo i male sunga le lo ia o le wo ma san ya le tanto to ta ya ia fia fio so to fi tasi sunga ya sauni seleni ia nga tai le ia o le wa fa upopo mai le si to fo i lungo le tatou por kalame ya e fi so ni ai fo ia i le tau fa inga fo i le tatou watunu ia me so na fa fo bo sunga le atau Nielsen Petersen fa talo fa ringa ko haru sa la ia ko fia fa so ai maka upule ya te ulu i sunga talo fa sunga li loia talo fa ko fa siak ele fa in fa ka ai la la fo ko le vango nga fa in kale sunga ya ya e fa in ma fo ngi yas ke boka esse le fa alo mai mo pia fa pia uma fa ka wa sa mo uma so e umi ko ka fa e vai ka sa wa la fo e sa ngo ya la su ka fa le ko la ka le fkelinga ba mai siak ya fa fonga sa mo yon kupu mo mai fa ka fa ku le ga fa ka ngi fa so fo mo ma langi ma ya fa talo fa vai la manga ya e pupu o lo ke kau ko ma fa karise fa ku ri ma umi ya ni anta ya ne io ya ai fa talo fa tu lai no afio ga lo su ga le tawa be se fo ia su ga le lo ia le vanga o le fiafi e mai lo lua tawa sa mai le de fiafi be se o malu le fiafi me ya mal taimi fo le tele o na ya fa talo no nga wa tamu fa fa te atu lo su ga li lo ia o le mako i le anga le traffic ia o kilangi. Ko se normally ia e se fulumingu ke o ke se mai oro farwhenga runga i. Ai le ua overlay mar fast fulumingu ke. Ia, pau o lea, whaftai le te maolangi mwhona, tai te ina mai fo i le ola, ngata fo i le ole, so i fua o le songai ia le ia tau. Ia, ko sai mga luenga ngi ia so ia, e maa lo ar palangi. Ke le aku per palangi ia ka mei e whai ai lai. Pavi ai le ri. Le a tau ai ala o e tau asa mai le nei aso. Le le va so le wa sa mai filo il fa. E pe sfumi o ke wo i. A ngira le na ko fu ko corona for fa. So a fai curare ngo so wo i. Kalo fai. Ya ai fa ka yo le mo le a ngo fo i fi fo sa o le sa i le plus kengi fo yo le. Ya. La fo ngi yo le.
fast supporters nei o gilani ia le feo fo ia vai ia mana ia la ko kamfai e ke le singia wa ke va kuponga pe o ngasi ko el ponga ile ale tu le atawa io ka fia vari mu ai po a ko ku fusiange le au te alu ke la ko le fale la longa me o lipstick me yo so re ia langa e loa he si to rua ia e loa ma to ainga mo lipstick ala tala vo ma lipstick matutua Kere ilo yengi mea ro kalvo pe mama e ka ino si sa e no walanga e ile scanna nga e vaturua alu forol ma to ainga io pela a fa pe va tule le pip e o le makua por legi kasi o makua ar kamana le ngai po nga Olha kama kami ka ko pa fo masia ka vo ya tina le fo fo loi ko ngal pip e ke vai akuari e wanga maua uma ku ai makanga ka o miana le pip nga ya yo le man ye na fiafi e sele man yo le na fiafi ata tele yo itatu wa mata upu fa soina ia langa lesa ia wai ia le sunga le loia o te lilo loia pe o le mea ia un taimi e mo mia se lai sengi arua ko ia fiafia ia walanga lesa ia le silo ia tina e se ta tina e le kinga e walanga e pa se ia o loia e le si se pa le ai al me ia va sa e le me va sa e pa se mai ia o ia loia ia se ta tina nga pase se atu pa ile sa ko no ka malo fa ma no le fia o sa lo le kiki o fani wa kumwa msara nga fa fo le se fa ke le kumu fo ia wa ke nga kere ka sa so en ticket sa wole mo un ticket ma li sa ofisili le tai fono po le masina ina te nei na o tau mo fai mel fa le fufonga le sa ofisili ma ne panga avis fa le tele tu lo wala fionga ayo lu putia langa o laim ase lu ngola tala se si awalanga a fuele te te yofi uma ila to na fia mana na o wai fa mo le ile mota sa ia pita o so nanga le fionga te fono ona o le vave mo miang o mo mia the urgency foile ia o le fionga la ia ayo lu putia le tanga te tali sa paia ia wala ngale sa fai fuwa ia wa foi langa e kaba de pala ko mana ia le fa mo fa tai le fionga ia ona vai ngala na o sila vai ngai tuat ele ka fuanga maka ua foi lau sunga wala ngai tire ia wat le afainga tire o le mera ka uria kere o le ponga o la si va so le mo ka ukia fale nga la si sa mo lai pe ia pe la ka pa si so ye dia ko ka ko sa ro ka ko isi fai fai yangi me wanga la vea en makos la yo la fa tenga ona o le to atele o le foko ka filo ia ile le to atele o nisi o wo ma pa anga tatou tau ia ele afiafi e la ka nga mai la ula e ula pe ko ru e ula na mo pona ula fo i ula fala manisi ia mai le fionga ya lawano Williamu ia ma le fionga ya salu ia ma le to atele afo o le na afiafi toi fa taro fa toi pe fa penka ko filo il pole ya me sera ka le o mon ki alose io ia ka malo rose pea o ia nga pese fo ia le lenga io o tangata sa fa i mai le avenga le lori o mo kua ai a mo no ana ia na numero na pe voila ia leo o se rose a tano fa toi ile xole ni manga le fiafi tato wo le fa so pe ia le vaenga fo isa o tau fa so toi isa ili so fina o le tūlanga le tato amata mai i le fio anga o fale ula tūloula. Ma le mata upu le utula i mai. Pe ona ta whasoa le ataua ai le ito ai taunu umai le sunga le loia. O le vaenga leo te fia fisilingia. La tato tilo mai le vaenga whaare matai mua. I le involvement po o le vaenga o leo wa aua iei le fio anga i le mata upu lea. I le lantoua press conference atoa ma le televisi tasia Samoa, TV1. O lea sa peye e mamafi lava sa ungoanga anai matai.
anga i le afianga fo ile le whaaloto i whale o le fionga le whaipule malona au ainga le sa watu. Ai kau le afia mai le tūlanga i le mū ai o le. Ai i lo utali tonunga whaare matai to tonu o fio anga. O mea whaaloko i whale ia. Se i wanga ngā ua sauru makai o re ngu e momori ka i mai. Se i zonga e sauru makai whaka ika a wha apea waka o ia ka ika maroko ko rua i loka au ai. O mea whaaloto i whale na se wanga ngā ua karu roi momori kūre ngu moko whapea. Ia, waka un whaise fuara ngu ua whasi ha uma a pole a e lo au ainga. A o le vaenga i te tau o na lilifa i eile sila le fio anga. O le kūlanga o le saunga le mua se ainga pe a kūla i mai se wha la whapea o le sunguinga. A le pia tangia mai e tau le mamafatele le, ila ule mai tau ne te ua usese ai. Ai pia tau le o worry ke le fio anga. Ile mua le moto si ainga le. Ai pei fo ile le ua makua i mamafia pei fo ringa mai ua matuaf. Wa i whao ngā rima ngā i le sa orungu. E a koa maka mai le atau e sofina ngā lona. Ole ngā konga pe ngā saunga. Ole mele i lau mai kauma mara fo i ai. Ole mka o whanga ole mai whaaro koe whale. Ole makai o la inga mo ngā inga mo rong kei. E dise mea a fie fo le ngui e lau ai. Ya lea lau o ko mare kūlanga le. Pei lau wha mua whangua. O lewa ke au wha mua whangua. Ai, ole me whanga ole me siringa ngā kā ua ole wha mua ole whare renga mu. Ia mesir kura whonga ngō wha orima ia. Ke ropo i wha orima pe wha orima ia. Ia loa au le ainga pe o le ainga wha orima ia loa au le maka upu le kura whonga le ke mingi. O le a leo sau a koa maka upu. Wa roke whangua. Ai le yo ole maka upu nungu. Ele yo ole maka upu nungu. Mana ia. A ke lera pramu alenga i wawu le ngu. Ai le iaru loa e loa au le ngu. E abe maka upu nungu. Le nā tonu. Ioi. Nga paul me ka we ke au ro wharo ko ke ronga ring whai whapea. Nga abe la vea ia alo au nungu. E ka kia mbani maka upu. A wange i ngā e ma wange whaiar kou whai unga rin kou whai. Rok sa ungi ngu whamai la aki ma le lau mua. Wa ko ngā kūranga whaasaranga whaasa mo le la whai. Ai se awa le ngā orungu le kūranga ai li i orungu ka upurungu. Malo, mana ia, lo sunga le loia. Le asau sau sila mai le tūlanga wha le tūlanga whono. Ia me se wheo matai i whaasa mo. O le whaingatale o le tūlanga whono ma le anganu. Ona iei taimi e whaapea mai o le tūlanga whono. E malu puipuia o mai tangata umalawa. A o le anganu po le whaasa mo. Le whaitonu o no umawhioanga. E te leo na clasha i matula whono. Le whole maua tuli saunoanga le sunga i a le iataua. E sao whaalonga fo i o le avea i fo i lea a le whaipule. I nu, a wane i ne i se mea tupo o whawhita auli e tono lona a inga. I ate au. O i e loa i le vai o tātou tula whono la iei. E lau te sauvina i a mata upu whapenei. O na ole mauto le a inga lea sa afia. A wha apea lai ati ma le lau ia le tangata le na sunui. O aila e toi whaatupea. E o aela le nuu e whaatupe le whingo le toi whawina o le le wharo le ainga le mua. Whatama ia. O i atea o e sili atu o i le wha moi le tūla whono. O na watu le whatununga wha tūla whono pea umau na alu le process atua. O ai e ifo e whaatupe ia le o loa proof o tau sa sunuina. Ma o ifo e mawhai e no le ainga e claim le insurance pea whaapea e. O le whaingata ia la a whaapea nei la i se insurance le ainga. E whaafewhea o na tusi le nuu le whaiunga. E justify e le insurance o loa i le tangata le sa whaatinoa le mu. O tangata whulana le la o le company insurance e koe claim la kolos. E tau o le maa ale o mata upu nei whanu. Ia. O na a o nei la ia le mata upu le court. Lea la ua mua ua wha mua le nuu na whaile pito la aua nuu. O na o mailo le whaiunga le court. Na whaapea atu la ia leo le lo ia le la a tu mo le na molia. La ua fionga le whamasino. Lo umana whaile ifunga.
e koe au mai e ia le whaiunga le whamasingonga. Ua le kukusa fo i mani mea le whamere kula fong. O le whainga kāla le o le ia kia ul mala uia vai mengi o whainga ngu. Onga o le a ave ai le whaamua mua e whaape ave le whaalo alo i whainga ngu, ave le whaalo alo i wha kerisiang. Onga loa umanga u ia le pikola au. E clash lo, o le fesilila, o whea kongu ai malu i o kako kangaka. Ia kia o ke prefer inga le kula fongo. Ia. Because o inga, e le whangai se makai, e le whangai fo ilo status o oe ke le au me ko kingo pe ke le au kama. Ia. E kukusa le vai al kula fongo i le e lima vai vai. Mara ka ngaka o lai ka mau ainga. Pe awha pe e soli ka ngaka kula fongo. O le whawhika au lila ngā leo ke lo ke mawhawhawa inge au ia. O le whainga kāwhi lila ngā o loa pe awha pe loa mingoilingu. E whaile la ko pikola au whanhu. Mara tua mai, o le eile saunoa ngā ale sui o le nuu. Ta ilo iei le whaafonga le antunu. Nga koe vaveanga oso mai iei lo umawhauwhau le kala le saunoa ngā tuila e pao a vea mpale mia. E le ilongo le lei i le whaafonga le to tele fo i ai sa ia whaia e whaate tau i whanua tonua ia na te e mai iei le fio anga o sata puala. E iri saungoanga peia o le ko whalau pā nga whaia le saungoanga lea. Le nei e saunoa e pope ale o lau pātu lau wa politinale se au ka whaua ukau le koe mankua. Na ilan saunoanga whaapea. E kusa po o e o ngar whangua. Pesa e koko ngia le kau i o whangua. Mana tua mai, Ai mga awa. Ai whaia ko e pule a ngu a mga o a ngu whangua ngā e au mai. Kei oi. He or she ho ai lavanga whaia sounded more like kula e pari melenga saungoa. Langa i saungoa ngā kula e panga whai. Pa o le a ma le a ngi au whangua. Ai a mga o lol malo iai. Ngā kongi o ko singa kupe e ko kongi ei makawai ngai mea ngai ola i rungo whanga ele ngā ma ai ave lol malo. Wai tō mun tōna vanga? O whawhi kauri ngā kura whongwhoi le kau pisa ngi. E nā tonu. O e awhia i le RTRA 2028 o le lua formal balu ma le RTC 2020. E awhia o mai ia kura whongwhoi le melo kupungi. Se ka whasa o mai mo o kakiri ima maraka ko o whapau ia o whinga ngaro o aki malau o le ainga le ngā kupoi whawalawe le ainga o la au. Le ai o le ainga le ua turi ese fa faingo fie i le mangingo mai se kupulanga la ki ngai me o le aki male lau o si ainga le nga sungur fali le mo fali ai tu sai e antangia mai o le ua anti male lau ona o pe o la u fa ma ngia le ngu wo mai fa ori mai i fai pule maron ko rua kusa tumi e sale te tauna faia le fa ai unga tu lo le fa ko fa la inga ngu ele o ia ele le to fa le fionga ai a fai ola ua i lo mar fa masingonga ele ka kaula nga faia se ela nga ele ma fainga ai o ki fa lua se kai mi se kas o to mo tu so ole kulo wa ole fa lua nga o ki a ole mana tua ole foi la ave le tu la fono si ainga wala nga fai fo yo tangi le ainga nga ya ile fionga lo a ole fo kangi ia le fionga ya lo e fa sanga ile ainga a ole la lango ile fionga ma tu mai la ta tu tele fai la fai unga po ai sa la ka kia pe le fa msingonga ba nga langa ole wa lua side o le story e fai mai le si ku mua len fa tal no de e le tatu proclami sa mo o la ko unga sa wa inga e ale foi la ufa ma pu e mai sa no nga le fionga ia lo mo no fa tua e le ai o la ua sa wa inga a o le la ua makira kila le finga nga lo le ngu wa i oe le ngu le mau lo au o la ua nga sa wa inga le la e pe ia ka ngia mai ai le fu o le fa e ui na fa pe mai mo le sa nga le mu ia e ingi me ka fiko i mare ngu o le sa nga le mu o la ua ia au leo e fa ko e matua ele make sense a ko ngwa sa fa polkiki nga wa involved polkiki le menga o nga ele ai ya maspi kanga o ngu uma la inga o mela ba la inga an fa pela ku possession ngu se kanga e so ngu no fe kawi ala nga le kupu ya lo au mo nga inga mo ke o mela ba la inga a fa pe ka u ka ke inga kamisa dis mela me fu u in ba mo misa ka ku ai e fa kamisa fa le ko fa le lo au lo nga ia mo ke ia o mo ka pu inga tu sa o leu te loa le ataua mai le ano foi la utala no ni poklami o lo ke loa le mafuanga le fia ai
tangata e lango le faipule. Se whakapela ukala. La ule tae le fio anga mo na mamaru le angai e ko kele le fio anga. Ai o ke iloa le lei ar mafu anga le whakuku mai ia il tau te ia. Onga fo i ua iloa ai e le larolangi. Le kala le anga au mai er kinkiki sa wha o rima le fio ngar faipule ia. Which is e le o le mea le ngā lainga o le au nganga le Blue TV e whakarangoa le ainga rea. E le io e whakarangoa ingi whaao o ngā rima mangi whaaloko i whale. Sa o e whaatala noa o le mū o le lako whale. Ndau mō mai lau sunga. O le mafua anganga. Ai pei kai onga o le whaamakalanga le ainga i le mū o le whale. E iai le whaapongai lo la tau mawhau koso mai ai loi kua ma mense na kuai ma lako whelo inga lea malo au. Kuloua wa ka ua. Lea lai ka ua iloa e kinkiki. Lono winga ya tangia mai inisio le fio anga ma ila tau le pia whanga mai anga i le porukalamiringi. E manga o kenga ngā anga, e ngā e le Blue TV. Wai si dele avakura ngana whapenga. They want me to hide that. Yeah, wai e kaunga kari o e wale wao ngei whaile le press conference le TV fole le. O e le whakuku me le fie. Sa kau la ongo mai mumo i. Whapalengi a koe le. Le nā tonu wa. Leo te whai atu wai wai e tāpena mai si whina ngalo sunga le ri i lo ia. Kuso le uo whai, to me le press release langa whai. E whaakami fua. Kwa re fia mea tau tai ai. Kusa ma kwa re fia mai ia, e mana na au te tango e ngangā le me lea. E wai si re ro karango whapenga. Ia. A me lesi vanga whange, ia si la fia e kangaka. So se media lava. E kau whao le breaking news. Oh yes. Le me mua o mai. Po ai mua a vele. Pe ako koa, pe le ako koa. O se vei a whanganga le media pālangi. Ko supa senge o break news e sao. So it doesn't matter pe sao pe le sao. Paua me ia mai, wa mule fale o me ka uanga. E whai ki o lor kaka i me io news. Lo winga o sao news. Lo winga o le ia ke au. A wha pe o lemanga o le ele news e ka fiofi ia mea sao. Ka fiofi la ko. Aongi la ko whai ki o le news. Lango i ngā e au mai ilo. Longo winga wa ko whai ki o e sao news. A wha pe lo ki manga o e wha sao news. Ia vaenga ia waku i longo news. O mai e whakalango inu mai i. Ngā whesiri akula i leo kaka le moderator. Mai o le foi whari kiuke o le au whai news. O le kiuke lea ele i maua yeso la. Wa sa whakarikali nungus pepa se kiriwaku. Ngā whako a whai kauila i ele au a kolwa yeso. Au kaimingi. Ngā kupua. Saulo. E ka ua kele la le ngā ruanga le au whai news. Ia malama i fo i ele ngaka i kako i Kongo Samoa o isi a Kongo. I mea le kupul ka kōku. Le nā tonu wā, le ia tau. Le o ngai mga e lau, le mele o kakanongo e, walanga, e le whenga alu sisime, o le kia alu Kongo la voi kanka le a whainga. Le nā? O le mea ka ua nga, e le sime la alu e fuere ngu upe ke alu i alo au pe, e ke alu la inga o le a whainga. A voi le winga nā le, o le tate fiu e wha malama. Ai pe e filifili a wa porokiki a kōra mawhauwhau. Wa filifili a e le karikongu. E foi manatu o nisi fa mai o lewo kango o lewo tango tau tai e toe faise repeat or issue le pe yo sam ko lo ya tu au fo mai o le fo kango fai fa o ya ora mala utati wo lo la tu la ngona e manga o ke pe yo la tu le fiu mea yeah and this is straight from me and I hope you're not. Oh no way. They will never. There's no way e ma fai ngo kango a foi le fai tu foi la utala. A whawhifunga mai fo i o wainga wai o te whatu ia ulua. Yeah, you've been a senior media initial i le tioma. Kasi lea fo i le to atu ngā o le ngenga ruenga. O le upumongi anga. Kasi lea kua ngā. Langa iei le me kupu i o. Ma o. E fwat kai me kupu ia oi marau ainga. E oi. E iei la le kai me makua testa ia oi. Peke kango e whai mai. Pe ke le mawhainga e kango e whaia. Pe ia rupu le ngai kau koa le amioro la vaa mo le whanga. Se i vanga nā, mata upu fo ile le upu mongi a e ka o ke le oiloa. I refer mai eisi ma whapea mai asiata na e whalongo le paenga lea na e whalongo. Ia pato a tau. Ai beila o le mata upu lea.
Ua vai kunga. Pe ua sau ua ku le misa, ua ku le fale le mu. Ai ua sau fa mai sa le kakau. Nga e ainga. O le fisiri lai lo mafau. O le ale a manga ia fo ile ainga malo lato fo ia tatau. Malo lato loto fo. Ma le sila mea muli o ke fifa ya kuai. E ar ka ko por kala me fa karangonga lea. Bole vang ka kiar kangi le ainga i o le ofisio leo. Ia. Tu sai e ar por kala me wo fo i mai le ainga sa o ave la kukang. Ai ona la e pe ia tangia mai ele mana na onisi o supporters po o e fo ia lango ia o ngo fa por kikir fa. Ai mai se lango vai ku loa ai maua e markamia e le si fa ur po ole kan. Alo wingala na le no tafaya tu fa malulu fo ila le fi ngo fa le una fa malulu fo ye HRPP ona o se fai pule HRPP le afia le ai fa malulu ko finga ngalo o ke le o fa ia fa por ki a fo ile nga ele ya lo ya pule ai se fai pule ai le na fa malulu nga o nga saua fo fa malulu ngo pule ai ngo fa so a kulava o fa malulu pule ona o le whainga malanga le nga malanga ai o i kukuila ma tūnanga le pēmita and bla bla bla. Mara kain fo ki alo ele ko fi mo makasi sia. Le na tonua. Ya te una ia le tawalunga ina o le nei fa soa le porkalame le nei ai mai se ale tūlanga i. Ya te ele to e au se ka kukala i le mea na tupu fa alo to i fale tūlou le fionga ya lo au. Ma o lo fo i tale tonunga. Ele u fa sa mo i vaenga lea. E fo ele ala mea. O le ko ngā lea. Ka kia loa. Le mele nga kupu le assault mana mau. Ta tia loa lawa i limo le tūla fono. Ai a hawa ia. O le o ke whakarikari. Po o a whea mau wai kongu i ka ngaka ia. Nga sungor whalo si ainga sia. Ea marwhai ungala le wa mai nei fo ile le o le ua matua tafi. Tasi le vaenga la fa ko pea lo u vai nga fa ale matai. Ma meu te va ayer ma to no u ia te lo fo e lua fio anga. Fa maka lo ai lo ngai fetaui le fa onga ina mai o se fa sala longa fa la wa te le fa pea. E kafi ai se kanga kama se. Fa mata ama fai le winga la le ko fa ko la kala. O kanga kai kele ha o ka kai ro o la. E te tau fo il whau kaukanga, ku loa, whau kaukanga o laupa. Ona tau, e fua, tiro, e whetā lai matulanga lea ngai, e alawa public, o male declaration. Pese declaration, fo ilele... O pretty temel le... Le wangala te tala. Wa kapu am, ia. O a wha ai whai malanga maila, ile lalo langi ako, o mamaga ka ala e kua kele suri ma, whatu le wingala te tala. E ese lo whaasoa ma amair whaukanga. Ese lo sau whaasofola maile kuringa o se si whaalo weke. Lo laso whina ngalo ya lo tūlafon. Kusau ke le i whalongo longo le whasalonga. Ai a whaapeo se kūlanga nganga iele ua o i whinga lo ngu. Ua soli ngu urkula whonga whaavai sa. Le constitutions. O ngā o lo whaleanga ngu ure aingo. Leo mai e pau ale e ofo i fai unga famasingo al so se famasingo. E o mai famasingo fai mai luma se public announcement ia fainga lako inga o lako famasingo. Le famasingo la le fa pea. Le o fai ele fo ia fioanga. Le ala o fa nga lo le abuse of power. O i kongua la o ia ula. O le malo la o la ko pui le fa vai samo. O le iai ia aia po o saolokonga o kangaka ngi wa o ile afianga o fai unga le fo ia fioanga. I lalo o constitution na Samoa. A fa apea le mafainga activate le attorney general. O le a la le anga le constitution. O le a fo ila le anga le palemengi. O le a fo ila le anga o whamasingonga. O le a afianga la ngā lela iengi. E kau le o fo ila le a inga e avele kangi malo. Ava aia ku loa le attorney general o lewa abuse e le culture ia sa olokonga ia pui lalo le constitution. Ma fai lava le attorney general. Ma avele maka upu whamasingonga. E au mai se wha inga whamasingonga. Pe ua approve. Ua soli e le afio anga le kupo e whawhikauli. Ia vaenga ia pui ai le sa olokonga wharekangaka. I lalo le whaavai. O ke leo kalangoa kui sesi lava aku la fongo. Because o le constitution na Samoa, ava pe inku la fongo I lalo e solia le constitution.
kula fonga uma leila. Ele au nga. Whaalongo uma constitution. Whaalongo uma constitution. Otherwise, ole o koe kuko kasi la Samoa, ole constitution leanga ka ko kuko kasi e. Ole constitution fo leanga mawhai inga form le palemengi a Samoa. Ole whawhika uli nga le lauke mawhau inga i mengi yo pūlenga whanungu. Te osa uia mga kunga i le. Mana yere. Ko so le wa fi community rights lenga ka. Yes. Ya. Yeah. Wa bese le right to kan ko kasi o fa nga le right so le kan ko ke. Mana pole le le mo sa ora sa nonga le fionga il pristine o famsino fo numa swa fal taimi ola na fa tonga. E ingo le si le pia ai o ngai bantu tifaisi bantu le fa fonga Samoa. Le ala o tupu tonu ai I vainga le. Se fai kau ko le vainga le article fiku le constitution Samoa le mai. By freedom of inhumane treatment. Ole fesili. Ole ave ese o mai lo fasingo manga. Is it humane or inhumane? Le fai mai no person shall be subjected to torture or to inhumane or degrading treatment or punishment. Kasi er fai upu. A ole ke le ia maloloko. Le lawa soli I le afio anga le anga whaake anga fo ingi kaka. Usa elo ngi winga ia whaakangaka. O le wa vaeang e ama le afiafi ma le upu e koia kia. O le wa whai wha mangu ia ngi fo ikangaka. O le pui mai o sa lokonga ia le pui mai lalo o le awaki article fiku. Mai ai fo isi articles o le constitution e relate anga I le right o kangaka. The human right. O le si va mana ia te le sele sa awaleta la. E wha pe ai o le tali le ai uma e ngai ke le afianga. Ke le? E te le afianga. O le si fa me consider inga ngu. O le nga kula inga mar kusia loia. O longo winga wa uma fo inga I preparation wa isa winga loia ma le markape nga loia I fongo ia. A le nkwa ikno a ko ala ma le luka pule. Ma le tua mai fo. Pe ano fa tu na ona tatou fasoa. Ai tati atu I lima o malu le malo. Ai a walanga le wa whaalonga uma ia tangata I side of the story. O le side le na au mai I runga o le tatou proclame le tauta ia I la stofio le vason tenei. Ia ona toe ai ke rora lau kala. No toe mata le leia lai le toe whaatara noanga I le entertainment TV. Le fionga le sunga fo I le ia ngana savia. No toi mata le leia la inga pinga koe e which is leia se nga male vaenga na fa na mai I lungo le tatou proclame le tauta ia. Muli ane wa fina ngalo le fionga ia lo au mal fatu e faile la ua lava media press faile le conference male media le HRPP. Le alana ma le fa longo lo le side of the story o le winga la te fatu I le SS o version ngai. O le version le na au mai le a inga ta mama lona fine ma tu fa fine tu olua. Ngao mai nga mafua nga soli mai le mauka o le fionga ia lo au. E ave I ai le tusia le loia. O le afua le whanua ma tūlanga whapena ona o pisinisi. Lea la e escalate I loa I tūlanga o le fia kongi aku pepa, I luma fōringa, I a kausi I lunga le lau kofe, o uma bla. Ma tutupu ai loa. So ia te auia, o nisi vaenga o le feo ai o lima. E ongo la vea le self-defense ma le e tūlanga whapena. Ai ke iwa muli ange au mai le version na le fionga ia loa. O lea la ia kangia mai. Na o atu le au vaenga ia. Pei e fōringa mai o atu se malosi anga malosi pei e tau whaamatau ma nau e fosi se mea. Iyo e lea la e uma e loa. Ia ai kupo e loa vevesi. Ai e saula le saunoanga le fionga le whaipule. E pei la ona nga o la ue ko olua ma sion wharitua. Pei ua paua kele la ua ia ma pei o le vai kunga ua wha o lima ta mai tai le sion wharitua. Ia ngauso ko ilo mai ia makulang whapenga ia and so on. Ia o lau sunga o le lo ia wa ko inga ke se ke fia aki ia to inga. A leu te tango ua au watu whapea. A le mela le na saua ilo ma le version na le nuu. Ai saura le version na le nuu. Makua shua ia nei matai ia na sauno mai. Whamai. O le mea mongi ale sa kuki. Nga o aku le a inga le e fosilo au e saingi pepa o whangua.
O le ala o sa wai ko kongu ma le sila mele, o le saingi o pe por fangu, o le mele na au mai, o le aver kusia loia. O le ala, ua tele ima version. Ai paula la utala na fai atu walanga, o le version o le nu uia ia te auta ilo i sofi na ngalo wai le o se whamsingo. E sau le sau ngoanga o le version na le nu. E sau ai kua ma le sau ngoanga a si ki ngā leanga sau ngoa mai whamai. Sa moa ma le lalolangi a koa ma fale ula i so se tafa. O le version sa o lea. Ai uma mai whakara ngoanga e lua ia ngā au mai alo au malona whalatua e me se vosta maale malona fin. Le ai ma sesi o ki ngā mara ngu ngisa i ai le mene ngu. O le si mea fo i mea whapenge, o le ole fio mai a oelanga e se fasiri. Yes. Walanga le la e kurkuria i fasiri la inga lea. E kurkuria i fasiri. Le la ole mai a oe. Awo isi mea whai e kusada koe a makari si mea fo. Inga ia ua ingi kali ia mea ke mga mia. Wa ia e kia uia. O inga mua vele mka upu. Nā tonua. E ka kaunga fo i mai la mua ia oe. O le mele leu te o foi la wha leo pea. Lo u tu lo o so u whanonoanga. O te ofo a u ele whato whala inga male fionga ia lo au. Pele i kauange so ngā whinga ngaro. E sau ila uporo kalame in the first place. Kusa walanga lene tau mawhai atu e fsota i atu ele i manuia. Ia kia ua ia. No mana o ele mei ke le fionga lau kaukara maa. I didn't want lo out to make the mistake nga fai ali mong. E lau kau lau whaasoa ma mātua. O tele i manao. E mei ke le fionga i toi tau whanua. Le mistake lenga musu waili mong e saurunga i. Wai role le ia e se fo ila ufa akarua. Ai no unau. E fio mai pea. E fio mai pea pea o isi fai pule fo ia HRPP pe o tuai i le tu pai lunga li pata. Nga o nga sau ar fai kionga na milionga ma le le or fai ngor lako prokeki. O so kai e mo ia vai aso muni fa ko amau. Ai na fio mai ia le fio nga ia amatanga. Ia vai langa nga umang kari e fai pule o mau kuai. Ia. Oma. Pai le wa uma. Ha. Le ai ma se ko e pisa o ngisi. Ia le fo fai la ukala. Ia ka kia le o ka kong famsing. Ha. Ai tatia du la ia le va ir malo ma va nga fel prokeki. Le la sa o momo. A tonu e approach mai ia il Blue TV. Lenga o i lenga vakua. Pika. Nga sau loa le whakarangoanga le media le HRPP ai pasi e mari mongi kua. Ia, pa whami pēno whai tura utan. Ngō maka. Awo ke ia, vai ele i loa o mele toa te le te ina o vatua i lunga o te ia. E kire ia, angangai? Ia ngō whanongoro, ngō kiri maka. Ngō ka ngā kiri meo whanongoro. E rola utan. Kai tu fo ina wa mai. O no la ule tiu te wha media o ke manga o yo whanongolongo o te le mana o na o ni o toto. Alua la o maka. Ele i leva au vai kulo. Ai ma alo e lo marka akariku. Na ona ma alo mai tua fa mai pese muso ngā lea nganga ia tea. Asiata. That's why wale sa wailo au lunga o lau pokalami. Ka whiri. Te hoi whalea. Lai alo pomoni. O inga sa wafa mai le musunga. There you go. Anga whaapilanga e le mga au fo ilanga alanga anga fio mai koe kau whangua malong wharekua. Po o le le ki ngā marwhainga ka. I think we'll overcome, we'll come down le mka. Ai ona na pasia e ai lor kakali kua. Whapea mai. Le ai lo au. Aua ke oso i o langa e vave ko ai lau mka upu ma vave maua. Ai oso mai i koskoso i fo i pior koskoso ngā lau mka upu. Nga ro fa opposition here a fangora le versa interview ngi la inga male version lenga i pewo ke nga ya pewo ese kala i na o inga manga o la ko o inga o lo aunga mkanga so o la inga mka e Paule ia te o i tonu lava e te tau ona va ai le ofisa o matanga longa ma o leo ona o leo. There is a criminal element i le case. O ai olo o whaia whamatalanga iso o se sosa po o a whamatalanga iau mai. Ua tatau le ofisa o leo o na whaise announcement. Ka ofi uma. Ia. E ke koe whaia los whamakalanga. La avakur sa mangi. E ke sauai o oilo witness. Ai se lola witness. Kongi o le whanpuipu. I like that. Mangkua le case
asi teine peratania le sa tangata valena I nei au kilani le lua festival valu. A Milane. Oh yeah. Sa sue na maualo. Le tau fetuli mai la tau sa le fia fo il taka le ila wa falpuipui. Ave lunga Facebook. Na alu leo na ole official leo a mai le ora mai le court. A announce law. Fa sana to discuss on le wa maua tangata lo mo lia. E ke kangolo discuss. O le a mo lia oe. Le contempt of court. Ongo le ora le mai le court. A pe fa pe kango discuss longo le media. Sa test e le palangi nga kango test. Nga fa asala e mo ila le aver fat pui o nga nga mitigating factors o kanga ka ko a paulo nga so kula ai lawa ye langa criminal record lau fa mawinga ya kia ula a va be proactive le official leo including the attorney general wa la ko le pui al kula fong o ia ka kaunga faisela ko media conference kala ngoa fo I paris ia involved awangi ko faia se ko statement online pe ko ke kala ngoa ngisi media ele ka fia I fo le facilio le media o ngal benga le media it's outside pa o le kali o mai o e determine po e kango bridge le ora le court le nga faia ku ongo the matter is before the court ele fair lai le court fa pe e o aku kanga ka fa pe lang fai mai ai o le kali sa o fai mai ai o le a fa nga ka ele court nga analyze le kula fonga ma apalai le kula fonga ola officially le sunga le li lo ia o mana tua va pe te mine nei a vaku a mai ngi se kusia ma u fa ke inga wala ngore pi o le version an a inga le no e vele tusia lo au tu lo le fionga fai pule a mai de kusinga ma ke a ver kusi fu le mai le ma lo po se kusia lo ia o le la fai ma ko fale I lungo fo e mo mia se saingi ka kale penga al server kusi e se va nga saingi o it depends po le ale kusi le aveo a fa pe se kusi ma mi ele consent a parties involve mai longa winga la ka kaunga saingi pa ia kia ole issue o ke le lopo ia I sa mo le kimingi o kusi fa pea e kango le lo ia ku le korea pe kango foi lo ia fa kongu le bailiff ale court o le kusi le ka kaunga le serve a ola ia bailiff ale court nge serve ia kusi pe kuli e fo se leo nga la ko pe o le kusi le nga mai ai saingi ko ya le ese discussions afa pe se mek 50 le ngomela le ke vilia po ole official o ai mai langa mai kusi I'm curious le kusi le leanga sa o infecting o kango e no requesting a mai ngai sa mo le media pe ma fai ona fa so tai le ai ngai tusi le o ngor vaenga le e sa nganga ngu ile la conversion ma tu mai fo o le fai mai o atu le ai ngai tau fosilo e fosilo au lungo na tu fenga le inga fale ai nga e saingi le kusi le I think that's wrong because e le mafainga o le upu fosi longa winga laua e kango ku u vayangi vale fief o e ku u le fanga po se openga le rukaka saingi we never use force a signature a sa nganga ko nganga nga fai mai wa le fai mai le press conference ale fianga pa ese se foi wala ngolo au ka mai ma fai pule e venga pa po fosi ke ngi po fosi ka mai ki sengin mele o lo te alu sa o ai puna fa nga pe fa mai e tangi mai o te fa nga ia le so tanga fa le ainga e tau fosi ele la tau fai pule ia wa o yo for kai fongo fangu o le fianga but I'm wondering malanga la weli mo tula fo ai avatula male mori maulea ai su e fola le lo ia wala ngala ia le lo ia le kusi nga ave po se kusi o ngosaingi penga se kusi wai rota tonunga e sounded like o se menga nga hand over awa anga saingi e di ka kaunga o mare a inga le wala ngor vevesi le me o ku fai o ila ko pe nga fa ku ka mi o sola o ila ko ia fa fa makalanga fa pe I would be very happy o ke vai wa au mai le ko if I'm a witness i kongo le case le wa inga lola vai le vaver mi mingi ora si voi mea ko in fa se a kongo ko in fa se fa kongo fa pe lo ngelo e fo se manga ko le fa ko e carry on le mele fa kile pa ale carry on wa kile o like o kile o cases ngi sila ko inga cases serious fa pe
e vave anga ka ngofi leo ring fence le maka up. E o mai ale media ko fai ko. That's the right of the media. Yeah. I live paola kali le ainga the matter is before the court. That's it. Ele mafainga mako kali aku. Because as all media ko mela wala, that's a public space. Ele va pe ola wala nga ngai kongol mako u ola wala mako no ola wala malo. Ai ka kaua i leo nga vavele la ko nga yoi. Because ole ma ale o fa makalanga i la pe fo nga isa ngoli si kai mi wo solo. E ye ainga o ainga ngi. Yeah. E fo ila ainga la ma fo fau ole a fo ila la ko me la fai. Pa oleo male official lawyer sili ola ko ka kauanga vave. Ole vaenga na i lo tilo male tulanga fo ile ola officially le mata ile ole tulanga ile mu ole fale ma vaenga fa pena. Fa mata o se mata upu e te tauna matua tilo toto ai ele mata ngalo ngole. Of course. Yeah. Matanga luenga leo, matanga luenga lo e sili. E a on o mai e tonu lo e sili. Onga le faa vai o Samoa. Our constitutions o le lo e sili o ia o le kari inole. O le faa vai. So o se maka upu lavala e a fia ai sa o lokonga o kangaka ia the human rights le kongo o le constitution. The Attorney General has all the power e avele meta i le ko. So ele kau fesilia fo ila onga ole fale. Ole fesilia ole fale oi. And that is the property. Ole mea ko king ole ainga. I lalo for constitution na Samoa le fo ile right to kakale property. E fesilingi ai fo ila le ia le mafau fau lo ya sili po o fair mela aku oi. And I'm not talking about the person, the office of the Attorney General. E ile si fesili sa fa alongo atua ile o tele lopo se kusikala nga fesili. Kele lopo se kusikala TV1. Po se meo le kali mai ale le nga kau ko ilusia lo interest male lo wingola utala matua wofo ngi ko nga ka pe ile se alofa. Ele tangata na fa fesili pe na tali fo ifa mai. Ia ole me ole fale fo ilanga muele se fale ngo fo nga. Fa mai ile se fale ngo fo nga ka or fale ku ela ko ka vale e woleanga or something like that or Poilele au falo longo ha wi ai i le fainga o fa makalanga. So le pe ya kangia mai ele popole le mu pe. Se mu se mkuka. Se mu se fa. Bon mula o lenga o loli maka vale. Le wenga na ma ole le fa makalanga nga ele kalanga e fai mai nga le ke lo ke ngofo ngofo e o folo lo ko le ko inga fa mai. Eu tau falo pe se fa fisili ni fa pena eu tau falo tu e pe se le fale na mu pe le se fale no foi tanga ia kali mai ro ia ele ni fale ngo foi kanga ka be ku ila ku ka vale nga ele nga sol ngo vai loli mo ka vale me fa nga sa lot of assets e kong ngamu ka ole right to le property le pui la lo le article sulfa o constitution ele afa pe ole yeng ma fo ngisi o fale le ngofo ingi kangaka ke lor ke le fale ye empty ngi New Zealand o fale le au pilion ye ele ngofo ingisi ai le ai ma se ai ya la va se sia lo ai fu fale abole le na tafaya tu o awia e ma fuanga ka wa fe mai le falo to i fale le fionga fai pule ma le mena tu puilo na mota onga ore ka ke kala ngo le maka upulo ke le ai to be honest o ke le ofia inga le si ke le melenga ku pule maukau o fai puli la o li mor kula fongo ma o se maka upu e ka kaunga fo ala mea po le ala var kula fongo fa le a inga whatsoever menga mea kaula to ma tu la fo o lea o ke fia inga le si e kaua lumanga o le mu wa yo le fale o si a inga si po o fea o fai ia ai po fea o le a ku ia Onga va henga. Kako kai ye po fe mo fa nga le wala nga le ka po le ka. O le silanga episode 4 kako kun ka ye po fe a o ye le ka po le nga 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 le. Ye wa pe fe nga mo ku sa nga fo ye sunga loi. Ola ko me le ka fingo se mea. O le wa fi nga ko pisan bele ya Sam.
E le ai ma se kao finga kasi pe lo fai le. La tatu malolonga. Eo, foi mai. Ora ma to me ile si ka ko isi uma ka ukia. E ne vanga fefi. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga le Pacific Easy mobile app. Olo avano foi le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo au tupe whapamoli. Olo avano foi o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. I've done my bells for you, any test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go. Solly, hurry up. Stop mucking around. Just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen.
le valu minuto o te le tu lai ono le tau tua whaua o le Blue TV, ai mai se le prokalame ia o le a fia fio le aso tofi le nei, ma le sunga le li loia ia sauni se le ia mai se foi o le sunga le a daua ia wai longa i tūlanga tau media ia ai mai se foi o na to mai ia e mata upu foi o le communities e mawhaio na whaasoa ina lunga le tātou prokalame. Wa mato me ese mai ma le tūlanga i whale ula. Ya matulanga o na ona faali manatu ya ai o le na wai luma mea le tula fono ya wa fo ia le taurumanga o le a mata upu sei mako me mai sei fasoa ni fina ngalo i le mata upu lava le a o tatou taritalia ai le tolo longa lona lua o le pili lea mo le citizeni lea tatou iau te ronei ona i tangata Samoa o le ua uma wa close le va noa wale to italiana ia ni submissions whatsoever e ui o le ufa anga solo la fa anga solo tu langa oral submissions a o koe fai ai o se me ko kongu man nei temi ia ua tapuni le fano sio va tu fa fonga le tu ai ia le va nga le a tau se io walu mo mo ile loia ona mati le so fina ngalo o le mata upulea o le o va va atu ua sanga i mai le vaa folau o kangaka lea ngakele nga le fia i kangaka Pasifika maka kou Samoa. O ia fo i o le sui pā le mia. Le sunga ia David Seymour. O le ale wa sa ungora ka maroa e le aio ia ngake e lango inga le piri kau whaofi. Ona o le biggest mistake an New Zealand le tula fono le o le actor tasiva valulua. E mawhainga kau sa ungora mai e tau wha alau tele me ta upule manisi o vainga. E sao le ia David Seymour, ono nei le mafuanga. I lalo le whaavaya Samoa, Constitution lea fo i sao talanoa ai. There is nothing stated in the constitutions e confirm ai, being we gave up our right as British citizens. Our right as British citizens, leana au mai i le tula fono leo tasiva whaavalu. Tula fono leo te vai atu le lungo o le screen. Ono tula fono lea vai taimi o malosia po lenga a Britania Pasifika. E ko ke lola kang sa ingier kula fono lea. O le grandfather o King Charles. King George. O King George. O le kamanga o Elisabeka. O le kula fono lea sa whaapenga au mai ei le right o kangaka Niue, kangaka Cook Islands, kangaka Tokelau, whaapea i Samoa, e avea i la ko ma British subjects. And that's my starting point. Because that was the criteria nga mawhai nga avea ka ko ma New Zealand citizens. Kusa aka ko wa aingi le upule o le subjects o ka ko kangaka ngu upel ka ngia. Ele i whaapea la nga mention ele constitution of Samoa. We gave up or we said it. You know, in other words, we are not British citizens anymore. Sau lola ia le kasiva fikulua. Kasiva fikulua e ile international conventions. E ka ua o le conventions of eliminations of all forms of discriminations, racial discriminations. O le convention lea sa saingi New Zealand kasiva fikulua. A eva aila le time frame. Fikulua saingi le conventions you're not going to make any law e highlight ai, you are racially discriminating a group of people. Ai o le valulua. Ua whaile kula fongo e eu e se ai Samoa. Koe whaafo i maila le kula fongo la e active il kaimingei in relations to citizens. O le kula fongo le kasiva fiku. Citizens Act 1977. Ava ai le provisions a sfurkolu. Lai ki lia lele. Lai whai mai. Existing rights of citizenship protected. Lai vai il whamakalanga nga iei whai mai, notwithstanding the repeal of the British Nationality and New Zealand Citizenship Act 1948 by Section 30, every person who by virtue of that act was a New Zealand citizen immediately before the commencement of this act. A fia e whula makako. Ngo fua mo mawhauwhau. Wa kula fongo lenga fai ele fai unga le Privy Council. Kula fongo le whavalu. A nga whenga whai le fai unga le Privy Council. Kasi iwa valulua.
Ai mawawhau le ngela, lenga ripio le kula whango le kasiva whawat. I le kasiva fiku. Ngā wa active le kasiva fiku. Ai ngā koe kango ale le Privy Council. Wha mangingo Young New Zealand. Remember 1948? Ngā protected in section 13 o le kasiva fiku. So in a way, it's still active. Ai lewa ka ngofi New Zealand whaile kula whango. E vai aku New Zealand, Constitution a Samoa le ese meo iai wa ave ese le right to kangaka Samoa as British subjects that automatically make them New Zealand citizens. Vai aku kasiva fiku. Ele o iai fo ise provisions e ave ese kangaka Samoa mai le lako rights as British citizens. Therefore, they have to make a law. A o lai wha malu mai le international conventions le ango ka ua. It's the conventions to eliminate all racial discriminations. Oliver Aila, David Seymour, he's a politician. Yeah. But this is not a political issue. Eh. Although e pasia mai el parlemenge kula fongo, Parliament has a supreme power to make law. But you're not going to make law to violate your legal obligations internationally or your constitutional obligations to human rights. A o ngila nga o Samoa a vele issue le United Nations Human Rights Commissioner o ingala la mauelom New Zealand. A maualang New Zealand inga, there will be force e ave esel kula fongo from the international community. Why? Because wa umanga sangili mai New Zealand. It means all other obligations all other matters lenga fai New Zealand ele fasu lua kausanga will be null and void. Ia kia ula e maalia le whaalongolongo ko ke le fo kangaka wha pea o ka kou wanga I lalo New Zealand, pa o lae si pela le me kula fongo. Ia le awala mwhainga kakango fia e fi ngau le maka upu. Pau fo inge o le kaimi ua au mai New Zealand within 42 years kalunga active le kasiva valulua. Pau inge o le kaimi ua au mai e go through Samoa le legal process. We were never asked. E le wha nga whaise referendum. And that's a democratic process. Mangkua foi kula fongo ia nga kam whaisi mo e push. Euthanasia, nga go through le referendum. O si moa, e le fia le mele o le discriminations. Yeah. Ai lova ai mai si moi. Oi, nga sainging usila kasiva valulua not to racially discriminate anyone. Ai lela wa mawai. O ke whaafekai wa mawhainga mo mai le awala mawhainga whaaleo ka ko. Because this is a referendum. Hey. This is our contributions to the unlawful act. Nga violate le right o kangaka Samoa. So, e ke le yo le avangoa e mawhai e yung defeating usila if we take this matter in international law to the international community. Let us go through the process al parliament. And then let us remind le kaimi e whaika ko verbal submissions. Young usila. La whakakali mai le international community. Se I whaila sa ukala le issue le kupungi le Pasifika. New Zealand always criticized superpowers, including China, about human rights abuse. Wai kaimio Jacinda, I remember sa whairikala Jacinda. I remind China to uphold human rights, especially when it comes to le au Mosalemi vole kongo leka o le au Uyghurs. Yeah. Such comments is very insulting to China. Whaivurkala Western Peters, I think beginning of this year, nga criticize ai Lucia about the war in Ukraine. Not long ago, Prime Minister Luxon said something about Israel and Palestine. You know, human rights should be prevail. And oleyele issue, e aka ngia mai within 42 years of Samoan being racially discriminated by the 1982 Act, there was no one in Parliament until le fionga ia Tuiono. Le fionga ia Tuiono. Ua mawhai o ngakango e kakae le ceiling. He break the ceiling. And now we have a opportunity, a presentai. We are not blind anymore. So this issue is a legal issue. E iai fo ila le awala mawhainga ka ko facilitate le Supreme Court po le High Court ang New Zealand through ile New Zealand Human Rights Act 1993
and the New Zealand Bill of Rights Act 1991. Because o kula fongonga, lai makwa prohibita ia le discriminations. Although la o kula fongonga o le iwa kolu ma le iwa kasi. Nga muli mai, pa o kula fongonga nga fau ingi usila, ia mi taila ko international obligations. Lono winga la e lau sau noanga le nei e fiafi. Tātou walu i le avanoa ua maua mai mo le taimi le nei. Whaafitai atu i ono. Ai me se fo o le effort al to tele o tātou. Ai o leo le a avatu ai tonu mala va atu ai tonu i tātou oral submissions. Le avanoa le ai to reminder ni usila. Ele o se mea faa politiki le issue lea. O le afia i le kula fongo. It's a legal matter. O sa onga leo le... It is important for us to raise it from a legal issue because this is a democratic country. And if we remember all prime ministers, all government in New Zealand, it's all about the rule of law. Although you are a prime minister, although you are a politician, although you are a lawmaker, that doesn't make you sit above the law. You will one day come out from that office and you will look back and think, I make so much wrong towards these people. This is a perfect definition of racial discriminations. Leka ua mai ele conventions lenga sa New Zealand. So if I if New Zealand, whatever reason they're gonna bring, it's a political reason. Avela le reason ngai ko kongo le court. The court will say, sorry, we can't endorse your reason because the law says you cannot make laws that you will racially discriminate other people. O le fesili lau ke fesili e yang usila. If you have a vested interest to remove Samoa from as a New Zealand citizens at the time, why didn't you remove Tokelauan? Why didn't you remove Niue and Cook Islands? O le mea foi kau ke wā ai. New Zealand is still a colony of Britain. Who's our head of state? It's the king. It's the king. The king appointed the Governor General through the advisor al Palimia. Ai mawhau whau waila. Grandfather o Giles, lenga sa ingia le kula fongolo le whāwalu. O laia iai fingerprint le ai ngā kupu mea ngai. And I overheard some conversation where some leaders in New Zealand at the time, they were not happy about this act. Kasi iwa walua. And this is not only unconstitutional, but racially discriminated a group of people. E o fo fa wingo o kula fongol ka siva valua. Ava ye ngai le provisions la e wa ave ile avango ya le sa. Ai mavo fo ngai. Why just her? She's not the only Samoan. It means what discriminate for ye New Zealand. Le 99.99999% o kanga Samoa. There's nothing against the lefionga ia for mai le sa. But o le fa wingo le kula fongo. It's not from a place of democratic intention. It's from a place of racist. And I'm hoping o le fa longo mainka ika in New Zealand ka kalonga. They are so racist that we can't even see the palm of our hand. Il kula fongo le no kako. Mana ia le na fa pertani el sa no ngale. Ale sunga loya. Ya, mo fo ya ki pi ai senda pi ai ba. E ma ki pi le leia, tu fatasi. Sen sa o ia langa o le mana ia o le tulanga mai le atula fo. So fina. O manga ia nga o fakas mai fo le sunga sa ngi fe fi wai. O me ia le nga ka woro yo fine prints. O la ko e fa kala inga le local kula fo I mea e le whenka ko o ka whai kaupu, ka ko whai kaupu e le mamara. Ai, no maa ia whamkaranga le vaenga le. Which e sa o le lau. O le whai lau o mai no maho fo le ka ko oro submission si e sa wia kungi e. Awa e kaula I vaenga la le ia le mai fo whaangonga kui sa wanga sa ungi whangi le ku mo ka manga o vaenga ia. Inga ia awangi ese excuse malo alo ese submission se apulo me awa al for submission ngola ia fa politiki fa pe o ia langa le ko kele le fa mele ala kia ile angole funganga le kula fongo male leng sa ngong e sa so ia kaula ia le va nga le ka we ke au le fa le o nka ko ka fa submission ma le kula fongo langa le diko issue pe fo sa ngoa ia sa
Apa o sa fisi vo ye di sa ungia mangudo mon ko ko ngaro. A fai o kako British subjects. Ingo kako national so perkangi. Na me kul kuli sik sengi ngusila le kul kuli kako fam sik sengi perkangi. Mga yo le o fa fisi o le fa kongunga mai perkangi yang New because we are the country of realms. We are onga ole mandates nga mai perkangi ya lenga mafaingo isisiamangi. Ole mandates nga mai le United Nations. So ole fa yunga mangkua kele wa kungu sa colonize perkangi. Ai pe yo key countries yang ai lalo perkangi el Pacifica. New Zealand, ma Australia. In the history, ele vai kaiminga le fia ai New Zealand ya Australia. O nga kama fai New South Wales e ruli e New Zealand. Ele manga o ila Maoli. Nga kama fai ya Maoli. Ia ese mea New Zealand ma ya Australia. E iai fo ila ia whakongunga nga mai perkangia ya Australia inga o mawhai nga hand over mai le governing o Australia ya Australia. Ia kungu upela o fiki. O fiki voisa ilalo perkangia through ya Australia. And I don't want a litigate le issue nga. O ngai iai fo ia lave o le issue nga Australia perkangia Australia fiki Papua New Guinea e isia kungu le Micronesia. But le au mainga o le whakongunga mai perkangia nga o amaka nga o mai kula fongo e whaua New Zealand. Because ele i whapenga mawhainga whai ngin kula fongo. Anga le comfortable la ia perkangia ua makua New Zealand. Ko au mai lola ele kula fongo eve ese whainga kula fongo mo New Zealand i perkangia. Ai au mai e whaua e New Zealand ia. O a kungu ulangi ngai lalo o perkangia, nga whai perkangia yang New Zealand. O a kungu fo inge i lalo wawa inga i lalo o le wha amalu New Zealand. As New Zealand citizens, ele i wha apela e o komiki eile ave o kako makanga kangu o perkangia. Pa e yaila le pathway. Le kele nga wha ngā fo e au New Zealand passport. E au ila ko o i. E ese fo yale treaty ngai perkangia o kanga koe aku New Zealand. Like, they have privileges. E mawhainga e alu e whenga luenga i perkangia mo lua kausanga. E mawhainga koe extend. Those kind of privileges ele o maua e kako ulenga i lalo le wawa inga perkangia. O kako o kanga kangu o perkangia because of the word, it's subjects. Like ile sesi upu another word e kaulakalaka i pionga i sa ungo le nationals. The citizens, it's something so new. O ngol kaimile alo a makanga kau mawhaia kung ukekele. E control e mai great o kangaka. E iai fo ila kanga kangu whaalongo aku. E fo i isi kanga ingi New Zealand whai mai e le manga nga o e koe wha fo isi sengi Samoa. Ongo le issue o le mass migration. Mass migration's already happened. But my advice young New Zealand, if you are going to do it by the letter of the law, it will solve some of the problems o le fia ngai ma New Zealand il Pacifica. Whakakainga o le exploitations. A vainge le case lenga kupu mai loi Hawke's Bay e lenga whalpui fo ilis kamali i le kungu i le exploiting o kanga Samoa. Exploiting ka laele o mai ele o ngongofo inge New Zealand. Like they are not New Zealand residents or permanent residents or citizens. From a legal point of view, New Zealand created a big hole and they have their fingerprint. They were created issues whapea. So therefore they are also part of the problem. Because anga whapea nge yo kako wale yele kako right as New Zealand citizens. No one will have any tendency to exploit us. O le sila I ku fo ile vai a lawyer. Yo le ale ko yengi adoption se fai a lawyer. Like some lawyers will say, hey, you're taking away our business. And I said, sorry, it's not my issue. We have to stand where the law sits. So pela o nga kalile sili ale songa le fionga ya le yatau. E maoki o me whainga e lainga le ave sea New Zealand ia ko e lau, Niue ma Cook Islands. O ngā whea ngai ngā iai vai kaimi ngā perkangia. O aku nguu ia, these are the country of realms. Samoa was one of the protected country I lalo perkangia. E ke le yo le legal issue. And I don't think New Zealand can ever clearly wash their hands away from it. The reason why I litigate and advocate for this,
It's not for me. Okay, lo for you agree it's not for you. But if we really want to uphold democracy and the rule of law in our part of the world, we have to start from ikangaka ilo I Wellingkongi. Do the right thing. Ola ofisi, fafta ke lo le wa talile sunga le lo. Ola ofisi. To e fa manino lava. Pe e se a wa sa wa ya fa mama fa le te siva lu fa nga te siva fa iva. Ale foka ka ko ka siva ngulu. E pele o le nganga te tauna kanga ka umai nga soifua mai a o ilano pule anga angi usila po Peritania. E kaua enta to umala tangata ia mai kai minga nga I le ono lua ai le iku ko kasi. Rather than just ile mele wa au mai ngile tau te fa mafa ia or kasiva rua fa anga kasiva fa iva ila so mo yang wali. La se tau fa lo te lenga ore vai. I might be the only person who could disagree. Il mele fa mafaile si vaenga. Ila uia submissions ngave. Follow ile. I ask New Zealand to look at the law, the 1948 Act. Nga umal malo si anga 1948 inga ua AVS le kasiva fikfiku. But peonga ka ua peonga as I said before, Section 13 of 1977 le protectai ia kangaka ia ngai lalo kasiva favalu. So a fa pe fo ila ka ia ila ko fa pe mengo la ko fanga mo kasiva lu fa anga ile kasiva faiva. Ole vai kaiminga lenga yer kula fongo le ole kasiva favalu. Vai kaiminga le ka kala kula fongo le kasiva favalu. Ole au ke lenga ngal kula fongo le kasiva favalu. Ai ole mela ko ke mafo fawoi. We are creating another issue ia ka ko I ka ko kangaka. Pe afa pe angi ko ke mafo faunga ola ko ngafanga o mai le kasiva lu fa. Anga le kasiva faiva. Fa fea ia lo mafanga. Fa fea suli. So it's like we are not genuine with our approach. And I don't think New Zealand will even think of it. O ngai for easy international conventions e vai New Zealand, especially conventions to the right of the child. E le manga o lang New Zealand fa se fa iunga. E au mai inga o la ko sa fa ngau yo. E la fia ila la in the English word they're going to disfranchise some. Mai ia apo o la ko kupuanga yanga kupu mai ai. Ole ale vaenga ole fa valu ua sui ele fitu pe teu le fitu ole vaenga le luti tau mana o ia tau manino. Wa le ia ile fe ngai ngole tasiva fa valu. Ale la wa esa no nei o le sa ia ilo male tasiva fitu. Now ole ale ese nga o vaenga ia ile tatu wa ia ile citizen. Kusole kasiva fa valunga fa makala mai ai, we are British subjects. By virtue of that law, we are British subjects. And ole kula fongo winga linga granta ile. Linga ka ko qualify el 16 yang New Zealand. Fa valu. Okay. And nga sau lol fiku. Yeah. Langa ole kaimile lo shift Britain or British start shifting the law-making process for New Zealand people in New Zealand. Ole kula fongo mua la lenga fa yang New Zealand. E fa wile le 16 yang New Zealand from a New Zealand versions. Ai le kalango ai le sections full kolu kula fongo le fiku. La protect ia ila ko se la lo fa valu in terms of citizens. Okay. Ai mafau ila le qualifications ale mai le kula fongo fo le fa valu la nga kava fo ikanga kapelka ngia sai New Zealand. Ai le ongi 16 New Zealand. E ke le yo le me kava fa valu. Like in terms of who qualify for entitled 16. Yeah. Nga sau lola ia leo le kasiva fiku o lai protect ai ilalo sections sul kolu. Lai fai mau ila ko umala vasa 16 ilalo le favalu. Include ala masa mo. Yeah. Lai pui ele section les full kolu. O le kula fongo le kasiva fiku. E o mal kaminga ila active. O le mealang yu silanga fai. E ile vai ngas full fiku o kula fongo le fiku. Yeah. E vai ngei. Le sections full fiku fa mai deprivation of New Zealand citizenship in case of fraud. Nga pasia kula fongo kasiva valulua Samoan Citizens Act 1982. Ka ngofi lo vai nga amend le kasiva fiku. And insert ai le se full fiku pui kasi pui si. Ngai sa wai by grant under this act
or the Citizens Western Samoan Act 1982. Ole fesilila. Did we get our citizens by fraud? Nga sangi ngi King George le kula fongo fa valu grant ai siksengi ko elau Cook Island ngi we makanga ka perka ngi sa ngi yelong siksengi New Zealand masamo. Ale fa me ka ngofi using the ETC extra. E pe ya ole kele ole langi kele ole extra. It means it's so unreasonable. And that is what I hope le lima mingu kele la au mai faila for submissions. E ma faingo o faia kwai you actually open like etc. It's so unreasonable. It's so inhumane. Man na ia walela wa vala mai ai ma dai lo iso finangalo. Man na ia lo no winga la tangia mai fa faingo fi fa fo mai le tunu. Ele isaurse le fiku sui a ko ar fa val. O la lava pui a lava tato. E lalo le teu ngor fitu ona ua au mai kula fo ngi usila e fausia lava ngi usila la ko. Ese mai le taimo le fa val wanga i luma mai. Le sa fau mai lava i Peritania. A o va henga la se furu fiku le nga va ia ko ia ngei. Ja. Ile mai nga mua pui si. Ja. Le la pe wa ese mai ai longa si uva ku pa fonga la tunu. Le we mar si wana o kala ia le fa o ngari ke ro ka yeri o kala nga fa nga mai asa o fa si o fa si. To vi fa tasia le va nga le su fitu le wasi si le mai ai. Le la sa we mar si le pui si. Le fa pe mai ai so ki kilo ku by grant under this act or the Citizenship Western Samoa Act 1982. Le be ole ki ole fulfiku. Ole ale taito la ilunga, deprivation of New Zealand citizens in case of fraud. Ai. Kuso ole deprivation ole ABS kuso wa la fa onge lo siksing. Nga o ia nga kako wonga oi mai. O ia waku kakulisi amangi ngai o fa me ola ko ile lei. Ai. Ale fa mai nga o ile siksing ya samo. Lo no inga la wata to fite na il va nga le mat vang su to. Ele kusa o ila ma fa inga fa this is discriminatory. Ai. Ole facility. Why just Samoan? You signed the international obligations ilkasiva fikulua. You will never make racial discriminations legislations. And coming in 1982, you make legislations that you're actually peeling Samoa like a potato. And leave Cook Islands, Tokelau, and Niue. Just give them some examples. Whatever they're gonna say, it smells like racist. Esa apa fa pe o fa nga ngusila le kako ko kasi e se kako. And interestingly, le sili la fionga ya le yakawa, because ele I peonga ngoka ola makanga or kako ko kasi it's a byproduct of our constitution. And our constitutions, there is nothing stated. We gave up our rights as British subjects or as New Zealand citizens. Anga fa apea ole intention ngaung isila. They will never make the 1982 Act because o lawa maua le legal reason e ave ese sikseng ya samu. They might say that, and I would be so happy pe afa apea loki fai mai fa penga. Because I will say under which international conventions? Because ole constitution of Samoa nga endorse the United Nations. Ole United Nations for le faua kula fongo ka ilima ia kungu e yao ese man melor fa long kangaka. Wow. Very interesting for ele pa ka ki mero kupungi ol pare mio laksen I fanga I super pele after term super mia Winston Peters which le lawyer for le si afa super mia ia si al paro national anom kwa preka way ya ko lo ya fa ari fo la ko maro si la ko pa ki pe fo la ko fo yese me so it's ele nga mari ba ya primera ai mari fo ba ku kunga ola so longona fa mate le tato te mi ne ye ono ai manu fa i vo le van fa u mai fa pe le fainga le tau o citizen mona yo tato tangata ana se le uva vai atu e walanga o le ia le fuafuanga fo ia nei organizations fo ia tatou Samoa nei
fa malo ai le vaenga fo ile le fono fo tua o le maftanga fa fenga ma le Pacific Leadership Forum o le la tu ia manisi ya fo yo la tu tu fa ai pe wo ta o vanga le lenga o le o ye fu nga lu ru mau ia really not mau o le a fe lo ai ma pa ki ka kas e fa talo sanga ina i lo la tu finga lo wala ngai mongier kala po le are ke kele ka ko nei mau me uma ai ale li fa ia le ioenga ma le al parliament ni to tele o nei parti ia o inga ai pasi ma le pasi se vanga ila eu sau lo inga wole pasi ka ko fanganga lo anga ile legal side of things mo to lo pena but tato ai ia le va no au mai mo o le a se va inga lo tele o lo sunga ile lo ia fa mata ile o watata ia atau tau le e sa ole o la ufa lo ngonga fo ilinga I think o le wa makanga ka kafa mai o le kaimikongo wangi mo ka ko in a way I think most of us don't like David Seymour the way he trumped against Maori the tiriti o Waitangi but I think God put people in certain places for certain reasons. And my word of advice to New Zealand government, giving back the right of Samoan people to New Zealand citizens, it will resolve some geopolitical issues. It's going to arise in the Pacific, not too long from now. Lower interest in New Zealand AUKUS. AUKUS was formed not long ago. And the AUKUS is because of they want to counter Sainga, the influence of Sainga le Pacifica. Ya ula, if they are very strategic, giving this to Samoa, forget about the economic cost, forget about the health cost, forget about any cost, but look at it will allow Samoan generations that they will become voters to vote leaders in Samoa and in New Zealand contribute to our democratic processing in New Zealand. Vote leaders who will uphold the rule of law. Because if New Zealand will ever choose not to get this bill through, the leaders of this country, future leaders of New Zealand, and even the future leaders of Samoa are not there. Those people who are there, they won't be leaders in the next 15, 20 years. And the problem in the Pacific, we will actually invite New Zealand adversaries to be our friends. From a legal side, it become a mess. Yeah. It's time for New Zealand to do the right thing, and I strongly believe this is their time to do the right thing, because I make I make a promise to myself. This will be the case. I will take New Zealand to the Human Rights Commissioner. Wow. And it's because of this. My law professor of international human rights, we have deep discussions, and this is whatever I said before, that's what he said to me. And in fact, he even says Samoa have been sleeping on their respect and their religious beliefs of forgiveness for so long. And the problem is, from an international human rights point of view, there's a lot of issues in the Pacific that could be avoided if New Zealand did the right thing back then. Ole kala fo el polofesa. Anga fa apeo lai soi fu mai mo tun le kamingi. He will be the one who says, I make the mistake. Hey. I violated my legal obligations as New Zealand Prime Minister by making that law, because it highlights how racist I was. Because ele mawhainga e saingia ngi sainga lima wha malo. You tell the world that you are upholding the rule of law, not to make any law that racially discriminate a group of people. And you turn around and make the law behind the door. O la ofisiri whahai o no le taimi. O matua lolo ko o vai.
O vai ko ni lau fa fonga ni le ya so mani wa o ko ka wo so mo ro fia lo ia ni mele la ia ne o ma ka ia wa le o ka lo ele ko ka fresca ele ko fresca ka lo ia ala pe siti ala pe fai ule i mo o lua i lo fina ngalo me se fo se le sunga le lo ia alu nei le suatanga o le vaatele ai manguia wa koe fa fo i me sengi ka ukingo ngi usi la wala ko faia se sasi mistake ia fa to ese ma to au mai ia mo ila to uma o le le pilioka le ka u mai ia wala ngai ono a fia to ono manuia to ye mai na tu e tu mai e ongo ola usile ko va e ongo a fia ilo tato tu langa o se malo ku ko kasi neba e ono a fia e ono uma enga wa ke ye ko e peika ko ku island ko e peika ko ku valu you know e mega lo se rofinga o se me o sa ma fa ai lang ola o ki ker fisit ala so finga e ono ta uma mai nai le tu langa wa ka ku ko kasi it's never an issue ele o racing ku ko kasi sa mo le mere sa le sixen ele la se me la afi le ka ko finga wo ele se me la afi for ka ko kasi ya mangisia me o la e kamingi pa o the only issue o le sixen ai mari foi la fai ka wo o le sa ngi le mauri e karia mo kingo la le pa mo kingo le green green ale fo o vai ku le fo sa ngo e Western Peters yo I recently lava mo ba fo la fo o sa ngi si mo la ko yeah so ila ya tania mai wa yo mo mana akari mai ro pala me ka ko fo le pi wa le ngo vai nga sa ba dia fo il va ngo ngai ia fai puli ma il va nga le o ye pila fa ma le fo ko sa ba dia pa ki mana ia wa si va nga le ngo sa ba fai puli ai si le lor pa ki mai ako pa ki le mai ako ya pe o nga ia wa ka wa ia le ba ku mo ka krokel ya mai o le fai le va ku is fai ma ele sili ale songa siaka ole kalipu po ele afia ele the reason is ai vai ngi lenga ka wo ia yang iwe ma ku islands. Those countries, they are so independent the way they govern. And they're very smart. Kusai e vai o ka uloka ka ra pe ya laksien. A mai se ku peri. O lai ke fa nga le currency yang usila. Ele o fai aku fo yang usila. I me fai o. They're very independent. Ya ke ula ele fa pe ala give up le independence sa Samoa. We still govern. E mali ke ora sanga nga ale sunga ya kula e pai langa submission sa fai ka wai fo. Ole we have laws is more e mafai inga dual citizens. Because e mafai anga isiksengi sa more e ko isiksengi New Zealand without a problem. Pe meri isi o tatou. Ya ke ula afa pe ke o yengi si e pole va pe la ko pule ka ko ni New Zealand. Na. What I'm hoping if a pe mai New Zealand. We will give you the right to choose. Samoa, we're going to remove this act, but we are going to give you the right to choose. If you want to take Lisiksengi, I have a time frame. Bakuse time frame for however long. Or me vilai konga ka komala mai ma fa mangaku yang usila. E lua Samoa. O le act lenga faila ko. Western Samoa. Ke iwa yei se si fa pe o le la punga lo yo polu wa le la. Va enga le ikukuila. Na e ese for the jurisdictions kukuila la ko ia. Avela fa ka inga o Amerika, ma Amerika Samoa e kalilo fesili. O kuko kasi Amerika Samoa. E au mai kupe mai Amerika. Ai leva apea e o mai Amerika pule ia Amerika Samoa o lai rule kanga Samoa. E le sau fo se kaka siksengi mai Amerika. Sau alu run le ko vanga ale Amerika. O le system ma le whaakulanganga. Au mai o. Ai whaia kako. Whaia kako. E whapenga fui kako. Our democratic system was from here. It's a Westminster system. Le alainga mawhainga whaile elections e filifili mai whai pule. Our members of parliament
o ka ko kangaka. So ele fa pela la le ko fa nganga ile ka ko ko kasi o ka ko kangaka Samoa ma ka ko ku. Ya. Ko romi ki karfiku. Ele manatu. Ya wa tele ole ne yasu. Iyo. Fa tele lava. Iyo tele fo iwa mo lava ma te toe le fa soa ma ka ukia le vaenga wo ye. Ai ese vaenga o te tango tao fa ile fina ngalo sunga le lilo ia. O le lua vaenga ye ka ukela ki ai. O le site le buka ko le ia i ko kongo le paremeng. O le fo ye ke le site o tu la fon. O nge sa ko ai le kama ai le o le sa on. Ona lu mo lo vea sa ko. Wala nga anta to want to eat vaenga le e fa nga ai le tu ia le sunga ya tu yono. Te ana tu yono matatu submissions ma o matulanga uma. Aka ko ku roa ai pinko inga. Ia ele ila se vaenga. Ai aka ko ku fo ai pi ka fa feu mai. Ia orga malo le wa le wa sa uno. Iyo ai mankuala e ka ki ke ma ave ma wa. Iyo. So men ka ko kupe ka ko. Ka ki o ai ave le Tau runga ma tau pokala me fa so ma tamali nei tu lo tu te tele be swafa. Ya le atua ni atu le li wo le va le tau tai. Poto foi ia ai pisi nga te fale. Ola foi sau fa fo ma wo le fa so le nei aso. Ia ave ia le ia ki ai masei. Io a wota tu te apoa ia le pola pa u motu mai tu. Ia ai tatu ave se le lei ma se fe au anua a fa pe o man tu foi. Ele o ma ko fe fa yonga. O le nga yo pokala me o le fo lantu ma fa ali fi ngalo. Ai o le sanga tonu wa matulanga le tofa o nga ka o ya oi. A e loa ma si la fia e mai mo vor kai mir fa so ia o nai sa o lo fi ngalo. E pula sta fu nei le la lo na sa. Ai mana ia fo il fa ma ikea ku fa ta pena fa fine to anga se si ku e ko kum ki ro fa pe we. Pe sa we me la o mai. Mana ia fo si la me. Tu lang fa pena e fa ma ngalo ia se la manga wo le tau tu mali. La foi fonga ba tele ia me se foi ia o ma engo le fia fi. Ya fa tai sunga le atawa mi se fo sunga ya sauni sunga le loia to mo se fa popongo le por kala me le stofio le verso fo le fa la ma to wo to fe ma to assignment ma to mai talo sia e o to verso fo ya wa ta fa mai ni ato ni so mau cases te tele ele nga tau Samoa ya to tonu fo so tato wo to nei ai ma le fiafi ya o le to o no le nei asiata fa le malu mi se fo sunga le atawa ma do fui Nelson Peterson male songa i loia au lele ia sauni seleni matou fa atu mo le fiafi soifua ma ia manuia soifua
tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whaua pere tātu whamitoa nao le 5 tala tu tongi mo tupe whamomoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano foi le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foi no tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. Olo avano foi o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele o tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo nisa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Together with Digicel. Mo le whaunga ino le talo whawha. About.